di apara G-string tseo maro mo no se no santse topic ya today re bua go ntate ba sa bapaleng go e bang bomme ene ba re tsentse mo go ta ba go kena mo ntate mo go jalo gore ba be le di expectation ba be le ba bapale di rolo ba le they decided not to they decided not to no ke nana ba banga bana tšhelete ba bang ke batho ba tlileng go tseba gore ke batla go hlokomela ntate mo you taught us ha ona motho a senang tšhelete no at this moment ha ona motho re na le tšhelete ya ka di-level tsa rona tsa bophelo ha ona motho a senang tšhelete ke na le tšhelete go ya ka level ya ka ya bophelo now ha ona motho a ka re ha na tšhelete ha kgone gore a ka etsa eng finish bontate ba ba stutu but you must request to co-host. No, not to co-host. Good evening. Good evening, ladies and gentlemen, viewers at home. Today it's a free day. But today it's a free day. Free. No nothing. No nothing. Topic is shushu today. Topic is shushu. Yes. Tete kena ato fanang ka topic. Minyadua, hello Minyadua. Hello my love. How are you? Topic e ku ka nhlonolofatsa ke itabetse via se tong re dumediseng hello Messi re dumediseng re bone hore le teng hey S3 hi ade mo duwi ka nda ga gone le ya ntse re metse batho ba teng ke eng e dirile monate ke mo bike ke baikile ka Islam bane ma ka sa ka khonka ntse be khutile Sunday use ka buta ra ke khone no khone eng Lucas hello esti re tlo fana ka topic meskat re tlo fana ka ntate mo ruta santsa re bolella tsa bophelo ba wa khutla sa thae why ya go butse motho wa ka ne le sena data ya video call a ke go notsa mmele le bontate ba bang ba di bike a ke go notsa mmele le bontate ba bang ba di bike le lo go bike a go nna monate now I'm saying na go mmisa no go sena network go gore o ka dira video call wa mo ne ka go mmana straight ka mma ana bo metsi ya sparkling aba teng normal kapa di tini fanda ga wa re dumela moruti le ke re frela ga e sa le teng eish le nna ke batla go itse Mama Azra, hello family. Hello Oma. Ki di emetse ka Facebook undumela transformer le osi o lovely. Hello ki di emetse. O qetile jwa? O bua ka weekend ya hao. O re ne le jwa? E go botse motho a ka hlase ke yo. Ka di fila nka se kgone dula di bikeng kwana. Dilo di change it's a sham. No dilo di change dilo di oleg. Dilo di ntwembu, dilo di so. Bosle ke batla re lo ya tsa lepi. Ka botse. Bosle ke batla re lo ya. Friday mare ke shom phone se hateng. Ha ntse re fela o tlo a blom ha fika ke kae man
di-bikeng mo o kopanelwang teng ke ka gratian ya ba kgolo tse pedi mo o tle kwane ke tlo ha o tlo Readersburg wa founa Qhama station wa founa yalo ntate moruti sa starta dilo bo di starta ka tsile o startang ka yone ntate moruti ka o ko mamela ntate moruti rona re di-pretenders a re kgone ho kwalla marato ka hare a ke go kwalle marato o tla o mare bua nnete o sile ke ntho tse dilo di changile dilo di changile Oma o tshintshile Oma o tshintshile Oma o tshintshile bo Oma a wenda o tshintshile Oma go itlalo setla o tshintshile a go request go re jwetsa o tshintshile tlhogo la rona ka nnete lerato tlamehile se ka patua rata motho a sana nako ya rona pastor wa ka o in love tswang ho yena gale ba o tsheya thank you ngwana rona then what happened to like Frida shows Jwale no what happened no but that will need what happened re ntse re etsa di-outreach mare ke nnete guys ntse re na le ditshebeletso tse ntse re di etsa seleke bua nnete ntate moruti tse re etsa di-outreach re kena la bobedi la boraro la bone la bohlano mare that's true as ke singa o tseya viewers at home mare that's true and then it is been that moruti ka Friday he cannot preach a rapelle ba people after and as re tswa neng ka bo past 9 and then ba sentse hape a fitla etse like Frida no hona jwale we are busy with outreach can it is really busy with outreach and the other thing weekend day because we did not have outreach yes but the problem ke ke tsana la re ke o tsameka di bae ne ke tsamaile ka di bae ke ile East London so it was hectic kwa so bon ke tlo yetsa le ke Frida ga le motho wa ka o itse ke yetse ne ke mo tlama le di-bodies ke na tlama di-bodies ke na mo thasang makeup ke mo kenye dintho di liletse ko mothong ko ditsebeng yes papa some people are lucky Joan no I can't that to get somebody who totally supports you to something that you are doing decline we don't want to ghost Mare, we thank you. Mare, truly speaking, viewers at home, as much as make it say, but on a very, very serious note, Renali 2 weeks, I'm really busy with the outreach. And that this Friday, even like when I move for state, that at least o tla di tshwanelo di tshwanelo a re mojolo e ka re o tlo ba problem di tshwanelo because jwale ha o sana nako ya bone okay guys topic ke hore polygamy it's polygamy for everybody now ke ntho ya batho kaofela ba bomme ke ntho ya batho kaofela na siting la bontate we are not only focusing on one gender both genders is polygamy into a allowed kapa a right for bomme kaofela kapa bontate kaofela hallelujah nna ke na le maikutlo a ka bomme re batla kala ka ona a ka maka di-page tsa teng di ka
Yes, why not? Really? Okay. Ngwanei, ke kopa o request. It will be nice ha re bua so o requestile and then o re jwetse why or yes. I have my reasons for hore ke no. It's not for everybody. Now, can you please Luena o request and then o re jwetse hore na why or yes. Hello Nuna. Yes, Nuna. Now, re bua ka Tshepu. Nuna una le family e seng mmone. Ba mo batla stepeng sa bona. O re lo ba mamruti. Bibilo ya Tshepu sa buruti. Yeah. Sure, Nuna. You are blessed. You are blessed, my sister. Ale! Limpitse ke no ba emse ke ntate moruti lebele na le nyadisa nna ke. Bitumelo molale dumelang family. Okay, ha re keneng he. Okay, Munyadua. My phone doesn't request people are not honest, so we might as well not be serious. Or Ngwenei, my phone doesn't take requests. People are not honest, so we might as well not be serious. But here we are honest. We are very honest and transparent, showing enana ya rona Ngwenei. Now, ke kopa o request, and I don't understand how your phone doesn't take the request. But Hans Remetsu requested, let's talk to Munyadua. Or question how polygamy. Yes. Do we think or it's for everyone? Both genders. Yes. Basadi, yes. Okay. Motoring a right for everybody. Utla state mabaka why are and then one no utla state mabaka. And now mutwa pele. Hello Munyadua. Family. Retemekai. Guy, no le don't judge. We just listen, we don't judge. Not for my side. When I right, because why? Na ke ska ke tshwere ke dula ntata snang taba. So ke la bona o dula ntata snang taba mara yo e mongwe na le taba lo wena. Yeah, I see polygamy. Yeah, I say polygamy. What I'm asking you hore na polygamy e right ke kopa ke hlalosa. Polygamy e right hore basadi kaofela ba kanyalwa step. Banna kaofela ba kanyala step. Not hore wena o yetse. E jalo bua ka sa bomme. Polygamy Munyadi ya ne bua ka bo family. Ona batla moloi straight. Moloi ka re ke mo fela. Okay, Bishop. Okay, le nna e nka ithabela. Jwa. Ke tshwara ke fetile jwalo he. Okay, ithabela jwa Munyadi. Jwalo ntate moruti. E hlalose. Munyadi wa ke kopa go explainele topic hape ne we understand. Okay. I kere polygamy ga tseba ke ya bontate. And le molao ke molao wa bontate hore ba tla nyala basadi ba up to 7 ba bang ba feta right. Now my question ke hore though ile ntho e trenda now because polygamy ya trenda now and polygamy is a into e batho ha isa hlotse ile a taboo ha isa le something e batho ba etsa bang batho ba kena ka go yona. Now question ya ka ke na as much as it trend, as much as it into batho ba yetsang ke ntho e ka yetsuwang ke ntato hape polygamy na ke bomme kaofela ba ka nyalwang polygamy na. Oh, okay, ke utlwisisa. Yes. Oh, ke utlwisisa. Le nna ke bona sina mathata le ntho mamncane o feng o wena o ka reng a ka fita le lapa la hao le ntate Mofokeng abe humble jalo ka gona re le humble. A ka tla nna nke sane ka dumela. Now ke kopa botsa Munyadi wa nne ntate Moruti
monyadiwa ha kene o tla ba a bua ka mokgo molekane wa hae a leng teng ka teng, like le no ha ke go itse motho tla ba sa molekane wa hae a le capable for step na ka the personality and the character ena le yone e yentseng gore mohanuwa monyadiwa a ipatlele motho mong aside. Now ke kopang ka gabe mo he ko ga ke tseng gona motho ena o tla mo bona na maybe a ka hlapwelwa ha ka thola motho. Nyadiwa a wena o wetse. hey monyadiwa. Okay. Mary, honestly speaking, do you think your husband agakona step? I could say I never sworn. Never as gone. Because of their personality and the character. Yes. Okay. Okay. Hi, I think before we go further, ne? Nna ke bona o sena ntho e mpe ntate moruti. O ka ntate moruti ne ke lenyalong wa tsa go batlalang. Wa tseba lenyalong ha nna ska ha ke o jitse taba tsa ka kana go le kireng. O etsala. Ha hona mohlang ska ha ke tswe ke re modimo o nampetse yena molekane wa ka. Ne? And le de wena ke mo tshwereng ka teng ha tsebe. But do na mohlang ke go ba botsa o na mohlang ka tsebang o tlo etsalang. Mohlang ka tsebang ke tlo bua di nnete tafoleng. Hai ba ka affecta lenyalo la hao le be le fela. Ha ke bone. Hai ba ka etsala. Hai etse. Ha ke re ntho mo le nngwe e betse nako. Tšhomo le ngwe e betse nako and le teng ke la bona se ntho ke etsang a se gore ke etsa because of ke rata kapa because of ke motella kapa because of ke monyatsa. Ha ke monyatsa ke motelle. I know re a leboa he ausi wa ka. Okay, thank you. No, thank you. Hi. Yo. Di batla moloi. Okay. No, okay. No. Before Ria further, let's say my point of view, ke explain it so that because ke feel like ba bang batho ba lost if ever bantse ba wa bona. Just like the question is everyone suitable na for polygamy, both women and men, right? Naturally, I'm only going to be more on women. Bontate batla buela ke bontate. Wa bona? Yes. Because jwale ke batle be ka jwale ke nyenyefatsa batho ba bontate. As for women, I do not think polygamy is for everyone. Mainly because as women we are, as much as really different people, really different characters, really different positions also in our homes. I get, for example, hunali a firstborn, hunali a middle child, hunali a lastborn. These three people, they have different characters. So what you are as an adult, it has more how you grew up and the position that you had at your household in an impact. The character that you have in an impact. Because if ever we can go to lelapeng le one, hona le bana ba 3 or like 2, firstborn, le lastborn, they act differently. So firstborn ya compromiser, firstborn ina le more sympathy, firstborn ina le, but lastborn, everything it should be about them. And people of that character, bajwalo, everything. If ever something does not happen how they want it to happen, then the world will shatter. Will be shattered. Okay. You know. So huna le batho no as an adult bajwalo. Limisebezi huna le batho bajwalo. In that character, you can pick it up or remoto akasi survive in a polygamy, because polygamy as a whole, it needs a lot of sacrificing.
as well. With this is my own understanding. Lead the way neki bonankate. And you must be someone you are always also be the bigger person in every aspect, because there's a lot of conflicts. There's a lot of emotions. There's a lot of different characters in a household. More than it's no longer you and your husband, but there's another person, or likely 4. So if ever it's a problem, you know. So it has as a person, survivor, all of us. We're now based on the personalities and characters. And the character. It's not for everyone. It's not for everyone. Amanda Comrade. Harry moving, and then one day, are a few people are monogamous already for many reasons. It's about time people live freely and truthfully. Okay. Okay, brutal truth. Okay. Brutal truth. Yes. Now I agree also not everyone or yetseditsweng step. Nna ke ngwanyana wa Mozulu. Inyaletse step. Yes, step ka se tseba. Wa bona? Butle wena, because o ka ga country batla. We do this. We do this. Girl. O mam khulu kapa marke mamncane a go nyalletse step. Wow. Ke wa bobedi. Wa bona? Oh, bana. No go. Ke khuletse ho sona ha. That's the easiest part. Wa bona? So, ase step ase bothata ha monna wa teng a se utlwisisa gore o tseba ntwe a yetsa. I understand. So, ntho yetsang gore step se ska tsamaya ka tsela. E ba hilore ntate ha sna nnete. Utla hantle jwale. Yes. Wa bona ntate ha sna nnete o tlo se senya sethepu sa hae. Wa bona? Ka siZulu ake rona re maZulu. Kuthiwa amakhosikazi aphekele ebhodweni elilodwa. Ukuze kube khona ukuzwana la kulomuzi. Wow. Okay. So okay. It's easy for any other woman ha tla are nna ke batla ho nyalla stepung ke khona go mo fa dintlha gore o se ko stepung gona le dintho tse tsena le tsena. Ha o kena mo tshwantse o tsebe gore le wena gona le tshwantsa kene eno ka se gane gore nna nka se dumele. Ka siZulu sa ko gae ha msimang monna ha nka stepu tshwantsa nke basadi ba ifo. Ke mosadi wa ntate mogolo ke mosadi wa ntate okay re ke bua ka siZulu because se tlong ka Sesotho. Unkosikazi kamkhulu unkosikazi kamkhulu angithi ozala ubaba bese kuba unkosikazi kababa waka baba wakho bese kuba unumber 3 uzoba unkosikazi wekhehla lakho number 4 unkosikazi wakho baba. That's the only wife that you are going to have, but the 3 wives bapili ke basadi ba the 4 fathers. Akitse rwan tlhaloganya. Yeah, nna ke a utla. No, I hear you. We are yezwa ngithi. So uma uzobashada nakhona not singazalwa si5 sizalwe sithenjini from different mothers or same mother, ne? Kodwa it doesn't mean ukuthi sonke so 5 sizoba naso. Into endlulelayo ebantwaneni. So ifuna ukuthi uyizwisise uwazi ukuthi wenzani ngoba awukwazi ukuthi uthi ngizothatha isithembu kodwa ungasizwisisi ukuthi yini. Kanti futhi namakhosikazi mawuzowathatha ama ukholele ezintweni zesintu uyabonisa unkosikazi angeke ngale ngoba ngizobe ngimbonile ngimazi ukuthi uyeza unkosikazi and unkosikazi osuke ezoza la ekhaya sisuke sesimazi thina sesibonisiwe la ekhaya. Nonkosi lena nkosi le baka isithepung sa hao. Okwamanje sibathathu. Le 3. What are the challenges for step?
Ngingasho ukuthi wonke umuntu wesifazane unesikhwele jealousy. Kodwa njengoba ngichaza ukuthi iba mnandi into mawungena kuyo uyazi ukuthi ungena kuphi. Kanti futhi nomyeni wenu ume honest nani. Yeah. Uyabona? So kwenza izinto zibe lula. Uma uthi uzowakha umuzi kaNkosikazi kaMankosi kuzoba nomuzi, umuzi kaMankosi angeke sihlale ejardini elilodwa ngoba ngeke sizwane. Kodwa uma kunomsebenzi sonke siyeza. Angeke ngithathe isinqumo mina uma mkhulu engekho. A decision. Yeah, decision. Ene angeke mina ngizocabuza umyeni wami uma mkhulu ekhona phambi kwamamkhulu. I can't do that. I cannot kiss my husband in front of the first wife. When my husband comes in, whether I'm in the kitchen next to the door, but he will pass me and then go to Mamkulu and greet Mamkulu and come back to me and go to the third wife. But I understand. No, There's no way. it's a sign of respect. I cannot disrespect you as the first wife, whether I like it or not, whether I'm excited or not, whether it's my birthday or not. You will first start with Umamkulu, and that's how it goes, and we should respect it in that manner. Yeah, Yeah, but there's nothing. There's nothing. How it's and respect. it's very much easy. Yeah. And everything iba easy. Sure. Wow, this is how now u ka nka step but u batla gore nna ke maintain step sa how because nna I'm earning more than you, the husband, or more than Mamkhulu. And I cannot take decisions nna because nna ke a sebetsa Mamkhulu ha sebetsa. Whatever decisions tsa mo lapeng le Mamkhulu ke tlo consulta le yena whether ke na le una le tšhelete or ana tšhelete. Mamkhulu ha re ka se reke pudi, re ka se reke. Wow. Wa understand? So indima ka Mamkhulu ibalulekile and amazwi ka Mamkhulu abalulekile. So there's no way that ngajump uMamkhulu ngoba mina ngithi I'm a lawyer, I'm an advocate. I'm an advocate at my work, but like I am unkosikazi wesibili and I must respect that. Yo, wow. But Nkosi, but everything is doable, kapa it's difficult. It's doable. Everything is easy because we talk. I cannot make the decisions mo lapeng ntate go na le bomme ba bang ba ithuki di one. I have to consult with these two. I have to ask for permission from the first wife to say Uno shebile gore re etse jwang ka birthday re celebrate jwang. O tla bua Mamkhulu gore maybe go ka ba jwang ha re ka etsa party or o nona hanne jwang. That's when I will voice out to say no. Jaka ile birthday ya hae maybe a re ka etsa ntwe so braai or re etse ntwe so. Then re buisane. The fact that ke na le tšhelete doesn't mean hore I have to plan alone and make a surprise party. Basadi ba bang ba utlwe ka invite. I have to discuss it le bona and then re dumelane really three and then we can have that party. Why you The last question. Sure. Even if you don't say it, a title, but do you have a title? Yes. Title ya msebetsi ke ya hao eseng a se ya mo lapeng a ke. Mo lapeng o mo So the title ha di sebedisi mono le hore ona le bokae. The only thing is to the order and the respect everything. Respect. That's it. Hantate a inviteiwe somewhere. O tla bua le Mamkhulu gore ke inviteiwe kae. Mamkhulu tla ba yena o decide gore wa batla go ya or ha batle. If a sa batle o tla buisana le yena gore ai okay ka rena ha o tsamaye ke kopa go nka o mongwe wa basadi. And then that's when he will come to me. Le nna a kere ke mosadi. Last time ne ke tsamaile le yena kae. Even though ke batla go tsamaya le yena no, but I can't because tshwantse ke nahanele the other one.
So rather, cause no, last time nekile, ke tlo mo kopa hore ai, ke kopa o kope o monyane o tsamaye le yena. Le anahanelana le lona. That's why ke re a ke tsebe gore maybe mo le ba re jisitse o jwang. But take some time, we ha kena number 3, re kene kaofela ko kamoreng, ra jisiwa name re jisiwang yona ke mo lapeng ke moetlo wa mo. Le nna ha ke kena mamkhulu o tlile a njwetsa molao wa mo lapeng ka utlwa ka yena gore go sebetsiwa jwang. Azange wa tla bo mme bo mang ba tlo bazongiyala mina endlini. Umamkhulu bekhona before ngingena la ekhaya, she told me this and this and this is what we do. Mo lapeng a re etse 1 2 3. Before I say I do, ne sentse ke itse molao. Then you committed to something, or we tsebang and then we understand that. Yes. Le number 3 hatla, it was the same meeting again to say mo lapeng go sebetsiwa so le so le so. Ha re qeta mo re tlo etsa 1 2 3. O tlo gona na? A ke re nna ke le mbali so ha ke sa gona, a ke sa batla bana. Na. So ha ke sa batla bana ole ke ona fitlang ke mosebetsi wa ka hore nna ke mo jetsitse ntate hore se ke le shapo mara ke go zamile bathong ba shimane ba itre a go ganne hore ke thole ngwanyana ke re ba itre ba lekane fone. So ke a mo jetsa re nna ke sa gona ene ka mo a ke re ke entse everything o no e batla ya family. So ke kopa no go concentrate mo career ya ka because the promotion ke tseo diatla nka se gone ka mo ke ngwana monyane mara ke qetile ke entse bashimane o bathotse. So now mangwane ke mosebetsi wa ka jaaka mmamogolo gore ko mangwane gore tlisa baby nyana a ke re nna ke sa batla bana ha tlise baby nyana bona ba be le nako together ya gore ba itse ba bang le nna mamkhulu nna ke le motswetsi la ke kena ko kerekeng mamkhulu na tswa le ngwana na zang ka tswa ko kerekeng ke tswe ke mathisa ngwana ke ole walla ke a tswa mamkhulu na tla fitlang ke ngwana a tswe le yena nna ke attend service. So now it's my turn gore mangwana ha attend service nna ke tlhokomele bana jaaka mama. Guys, ayo. Wow. A ke ra aga mo lelapeng. And I must assist this one le ena tlo gona go assist. Mo ke dula mo ntlong ya ka le bana ba ka ha yo gona no ntate. I'm not sure who guy. And that does not stress you? It doesn't. Wow. Back then, Sansanulu young, it used to frustrate me, but I learned as we go along. No, kinakoya ole, so no kinakoyak. Wabon, so lina ke khona go bali na koyaka. Lo ena o khona go ithola o le motho. Ke khona go mo gopola. Ene ke a enjoy hatlile. Iba letabo le la hore go monate wa understand. So maybe it's helping at some stage azange ka tlaela gore ke tla ba le ena 24 hours le a sentsane go le mojolo ne re tseba gore ka nako ha ke phone vele ka nako ha ke go ntlong ha ke bonane le ena. So I used to respect that. Le ha ke kena I still respected that. Only if it's an emergency, and highly emergency, ke tlo founela yena mamkhulu re mme ke na le bothata so. Ai sure. Why boy? No, Kosi. No, O nyetso le mo dikae? Ha ke nyala we are 15 years. Was it 20 officially re entse 2012. 2012 ne re etsa official. Were you 15 years? Ke re gona na le 15 years. O le na le 15. O nyetso le o na di lemo tse kae? I was ke kopane le ena I was 21 ka 2010. So la yetsa kana officially ne? 20 okay first born ya ka kwa 2010 ne. Ke kopane le ena 2009 2010 ra ba le first born and then re entse officially ka 2012. Okay. Only 23 years. Yes. Yeah. And you are still happily married. Don't think for my husband is old, ne? He just turned 41 this year. Don't think that he's old, that guy. He's not old. Wow, this is nice.
The first wife, Utlotena 39 this year, and I'm 37. So the youngest one. But guys, you are still happy emtshatweni wakho. We are all happy. Yeah. Okay, let me talk about me. I'm happy. Mam Kululena, so far I know her happy. So the youngest one, Asekhala rejoinile. This will be I think it's 6 or 7 years this year. Yo, ke kgale amadoda nje ngabafitha amadoda sanibona Hokong. Ngosi, thank you so much. Thank you. Hokong, we are going to give you a chance. Sure. Hokong, wena Ngosi, thank you so much. And I so we should. Emma Pili. Anyani fela, anyam. Ngosi, thank you so much. You know, abantu mabathetha batho ba bua ka step. People are so negative. No, step is for people who are selfish. Basadi ba batlang the home wrecker. In people are saying lot of things. And how do I share? Hoko. All of these people who are saying negative things about so kenikara step about sit babang utolor mutukida ya step nkineti but utolore ukopane le monna ya wrong abaka ra step se wrong ha tswa utla ali negative but for us re kopane le motho ya re fang taba ya step ali ka ra sona ai ke o hlompha nna ke na le potso e one fela Nkosi, I respect you folks so kind of please make sure that every Monday, if you are alone husband every Monday ka 7 o'clock rena ladies show ya manyalo le di relationship please wa bona ke kopa botsa the last question ke hore when uka advise ntate kapo advise mme is it right or unke basadi ba if monna e monga mametsi abatla nka step is it right or aqale anke mosadi o mong ba phile together kapa if ana le opportunity ya nka basadi ba babedi kana kweleng abanke ba le babedi ke fe o ka advisang both genders get the sense Yes. let's say Would you advise somebody hore aqale step ka basadi ba hae maybe by 2 at a go, or would you say abe le motho a iwane pele then after nako itseng a batsaya wa bobedi? or the lady and let's say wena o bophelong baka ne aka o advise ka hore o ntloele ko nyale o Re ntloele tloelane kapa re tlise motho and then re tloelaneng re le ka nako iwane. Okay. Well, it's in Mone. I cannot advise you to say Ugatala sauce tape. The first question is Obatas tape. Was Sebas tape ki? And I would advise wait a homonate but na liko kereking. Hoba li bitang counseling before. Gare amoto agaya for counseling. I understand it to a galang horki ing to a batla. Muto na. Understand because sometimes motho khona go bua gore nna ke batla step for the wrong reasons. That's why go ba le batho ba negative ka step because batho ba setsetsa ntho e wrong. You must understand gore ke ntho e qalang kae o ka se re wena ko family ya zanga go ba le step wena o so fitla o batla step o senka kae wa sefi wa step se tshwana le boruti se tshwana le bongaka. It's something that you inherit. It's something le bagolo o ba o fang yona gore in future this is how we see your future wela o le ngwana o mo lapeng re ka o fa 1 2 3 and this is how you are supposed to live wena le basadi ba hao o ka senke ngwana batho wa dula le yena and then after 5 years you are saying wena o batla step. Why usampa that choice before ke kena mo stepong so that I know gore ke kena mo e. If ha tsala o ratana le yena mo jwetsa gore o se ha o ntse kena mo o tsebe gore nna ke monna
wa Sthepu o na le mosadi o tlotlang after wena a na wa kena kapa ha o kene motho ha kene a na le choice and then ha o tseta wa monka mosadi o misa go bathong ba tshwana le rona re gone go buisana le yena a tsebe gore o ikenya mo eng o tlo kgona na because there will be days where o batla go dula le monna hao he won't be there. There will be days where by emergency. I cannot call him direct. I have to call lelapa le aleng kolona because ke hlompha mang mosadi ole. No goes. It's my husband. I know goes. I refer. Hoko, get the house in here. Not really that wa ka ke panele ka ofela nakwane ke kopa tshwarelo ne ke sa batla go bana le sene ke re fela ke dumedise mang le mang as acknowledgement ya hore they accept ka ga panele ya lona. It's a huge honor that in November hore how ba online ka pa ba on live TikTok ha in text hore ka mona level November kwane ka mane as ntate o se live hore be ke bana le chance le hore nka kena wa bona. It's a very huge honor because of number one ke nna ke motho ai khantsa ha o le seng hanyane so ka mantsa I don't just listen to anyone nna ke mamele man le man because re bangata here we waste our time with data the effort because re batla o bua re batla business re batla influence but most of us kapa most of the TikTok users re bua fela for the fact that re batla o bona re tseba o bua but then it's only less of a hand not even a handful less of a handful such topics this are malapa this are reality this are realisticness we all engaged in them. Okay. So it's an honor. No, thank you so much. Yeah. So if you guys like to me, could mama do something right now? You know, ke batla we tlhaloganya hare. Sthepu wa sefua, se tshwana le bongaka of which ke industry ke le mo yona. Ke se ba ke industry. So ke tlo ba le question yana tse few mara not for the sake of criticism or sarcasticness but for the sake of better understanding from someone's angle since well I'm within my angle le nna. So yeah. Then the second part ke batla we understand gore Sthepu sena se ha kae because of I heard go ya ka mo go utlweng ka go ya ka mo go nna ke utlweng ka teng o thintile engagement ya Sthepu from one side of the state but did you guys realize Sthepu se ka makgetlo a mararo so ke ne ke kopa fela wa understand hore na Sthepu sa buang ka sona ke sa kgetlo le feng no ke kopa makgetlo a mararo jwang no oti hoko ke nana we need to understand them mona because re bua le o sino go se ke mosolo ka mantso mang automatically they will differ somewhere somehow how they do things when I grow mosotho yes henceforth I'm asking okay henceforth that is why the clarification from the start or I'm not asking for an argument or I'm not asking for the point of trying to correct her I want to learn from her okay yeah maybe I would have for amararo are you saying different categories no before you're going to categorize Sthepu ka busona the one word that has three different meanings but into similar or same ending desires or occasions so remember Sthepu at the end ke basadi ba bangata from into one home or one man building different homes with many women however let's table siyahluka kunesithembu ehamba ngama concubine where else unomfazi wokuqala bese unama concubine ukuthi wonke athobela umthetho umfazi wokuqala ukuthi nina la nekhaya nethini angazi ngesizulu ne but kasi hayes ba ke dinyatsi ke Sthepu se molao se tsebahalang hore man le man ke dinyatsi even in the Bible there's this guy and 700 wives 300 concubines and in le molao ke sa pele se lo re batho ba ngata ha ba batla go bua ka sona mara ke reality ya etsahala of which basadi ba i3 kapa ba i4 ke di girlfriend ba ya tsebana ba ya hlomphana ene le mosadi ya moholo o aware ka bona to such a point yo lo reng taba ya gore ba nyalane ba le ba 5 ka ofela es basadi ha e fihle mo
ke sa pele step seo se tsamayang ka dinyatsi se teng ene ho nnete ke hore ha re batle as batho re Okay. hanyane fela ke tla kgutlela ho motho. So the second part ya step ke senana se lo reng batho ba bangata right now se ba senka ka tsela e wrong. Ntate November ke abutua ka ene ke tsa Ntate November as abutua ke la mkhalemela. Ntate November has a problem ya last. Ntate November a nke mosadi wa hae a dule pela hae ene jwale Ntate November o sa ntse bana ka ntle. It's example. Ntate November right now o na le bothata a tsebo rona mosadi a ntseng bana le yena o a hlaola a nke bana ba hae kapa Ntate November o sia mosadi ona fela a le jwalo wa ikhaloganya. Ntate November you know what ha ile je banyala ba le babedi ke mo lo re etsa ignition ya step teng. There was nothing that has to do with tradition. There was nothing that has to do with badimo kapa Bible kapa religion. Empa fela re pata bohlaso. Okay. It's part. Next thing. Nempa ka pata bohlaso o robet es monna o robetse ka ntle o ntse bana ka ntle. Okay. Second part, yes, step. The third part ke sana se mme e kutleng a bua ka sona re wa sefua. Ne se le teng hara lelapa even though maybe decades have passed se be seshwa kapa there was no one bold enough as a man who can handle that heat because step ke tulo botsa nna ke a tseba step ke tulo se chisang step tsara kana ha o parlamenteng mfoka baba di a chisa so di go di magaka mararo step sena so le ke batla go tseba hore na did you all guys know go step ha se tshwane se magaka mararo? No, yeah, we are aware, and then ke dumelana le wena in everything that you are saying. So now for rona nna ke apesitswe ke mme o mogolo mamkhulu of which she was aware. That is why I explained gore before ke kena mo lenyalong before go lontshiwa magadi ko gae I sat down with her. I was introduced to her before, and then ha sentse re dutse mo fatshe nna le yena re le babedi ra bua. After nna le yena, that's when the elders by the family came. Okay, but on before continue mhlambe my question is not clear ukuthi uzongena esithembini wena ngokomthetho I'm going to speak your language mhlambe uzangizwa ukuthi uzongena esithembini ungena ngenhlobo nesithembu ungena ngesithembini ukuthi ubaba wakulanda ukuthi wena naye naba nengane or natshontshana bese kwaba ihlazo kwaphoqa ukuthi ubaba akuthathe ngokwesithembu ngenhlanhla umfazi wokuqala wakamukela yini na or wena wangena esithembini ngoba umfazi wokuqala wakulanda ukuthi ingane kwethu ubaba lapha ekhaya ungithumile ukuthi sekafuna isithembu so ngokwemthetho umfazi wokuqala uye unemvumo yokuthi angakulanda njengomfazi wobusibili ukuthi lapha ekhaya izandla zami ziyashoda nginezandla ezimfishi awuzonginceda lapha nami sengikhathele nendoda leya iyahamba empedeni ake sisizane uyabona wesibili lokho or eyesithathu wawumuntu othi wena nobaba benintshontshala so abadala bayivuma ukuthi yazi ingane yami as much as says ukuthi ushadile ubaba akanaso inkomo ngicela ukuthi ukungene ke nobaba ntontshane sazi ukuthi umama bakayisemapheriodini lapha ya ekwakhe ubaba akashadanga mara wena ke siyakwazi nje ukuba umakhopheni wala ekhaya ungene ngayiphi indlela isithembini mina ngalandwa ubaba ukulandwa kwami ubaba sihlangana emhlanganweni and I was just uyabona uma ungenela athi sawubona mama yebo baba ngiyindlulela ngiyala ngikhona lunch time uyeza kumina mina ngubani wakabani yebo baba ngithunyiwe la thiwa ngize la ngizolanda intombi ngizolanda unkosikazi thiwa wena unkosikazi wami ngathi nami kudala ngikulindile njengomyeni wami and that was it. After 2 months, I met the same guy somewhere else. Mama, usulu nje ukuthi siye ekhaya na. Mama,
Mankosi ngicela ufavor ne. Mankosi ngabi ngifuna ukuthi mangiphume la. Ngizobuya mara masinye. Mankosi ngicela ukuthi mawunemali uye lapha e-bottle store. Uthenge indoda ubaba walapha ekhaya. Kuya ngithi akusasindoda ubaba walapha ekhaya. Ngicela ukuthi umthenge ibhodlela elibhalwe Jack Daniels. Uthi liphuma kuhokong uthi indoda le. Yeah. But ngisho nje ukuthi it was easy because wangitshela ukuthi usukulindela ukuthi uye ekhaya before any other thing about I love you and what. By the time siya kumama ekhaya futhi I thought he was lying, that guy makathi unonkosikazi. Sure. Ngathi unkosikazi eMcDonald's and then unkosikazi explained to me umyeni wami lo. Yo. Yebo umyeni wakho, and then she told me ukuthi ungitshelile ukuthi kukhona umuntu ambonile. Ngathi nami bengimbonile bengingakhona ukuthi uqinisile makathi ukhona. That's how it started, and then that's when we engaged Nosisi and she explained to me. Yeah. And then I went home and I did not talk to the guy for almost a week, 2 weeks. And I went home to say, hey, now umhlolo engihlangabezene nawo phela umuntu engibizela unkosikazi wakhe. And then that's when I was asked ukuthi uzoyimela yini lento. That was before. And then by the time kuqala konke bese ngazi ukuthi kunomama sisebenza kanjani, and then ngoba nami njengoba ngisho ukuthi ngikhulele kuyo lento azange kwaba umsebenzi, azange kwaba umsindo, azange kwaba ihustle for me. It was easier for me to understand ukuthi ngiyaphi. Hi. Hi. Amari, he deserve a bell. No, kannete no, le nna ke utlwa goko. Yeah. So yiko ngisho ukuthi enye into umuntu lento le ngasho ukuthi eyakhe, uyabona, because unawo ama brothers but out of 6 of them he's the only one okulento akuyona. So nakhona ukuhlaliswa phansi sikwazi ukuthi si-understandane ama roles wethu njengabantu besifazane. Ngicabanga ukuthi kube lula ukuhlonipha kwami lo yasisi naye akwazi ukuthi angihloniphe. Ngiyacabanga ukuthi kwayenza izinto zibe lula kule relationship, yabona. So nalo ozayo uthola ukuthi kunomthetho la and siyawulandela. Akunamuntu angeke uze mina kwami uzongitshela ukuthi umamkhulu uthi bese ngiyayithatha lento ishort. You are not going to come into my house and tell me about that woman. That woman raised my kids. And as much as my kids love her more than me, sometimes I feel that way. Ungibonisile ukuthi ungithanda. Ngoba bengeke athanda ingane zami angangithandi. Ulibonisile lolo thando kimi. So that is why ngimhlonipha. Akekho umuntu obalulekile njengomuntu okukhulisela ingane. So nami I'm returning the same courtesy to the young one ukuthi nami ingane zakhe ngizozamukela and ngizoziphatha kahle. Yiko ngithi angeke ngenze izinto ezisnacks bekhona ngicabanga ukuthi mina ngingcono kunabo. Uyabona? So nalo ozayo uyayifunda leyo nto ukuthi yo if lona lo bakwazi ukuphilisana kanje angeke eze yena azongitshela ukuthi umamkhulu uthi noma mamkhulu akakwazi ukuza kimi azongitshela ukuthi heyibo nayi intombi ithi naye ngizomtshela ukuthi le oyixoxe naye nixoxe nibabili hayi nami nawo same thing. I think some Ethiopia into polygamy require a certain character and personality. Yes. No. Because when you kulalele, you no mudimu uthuste ka character. Sure. And the understanding. Indlela thetha ngayo uthobekile akatheleki, and she's very outspoken. Like you make things very clear but also in a very respectful manner. You know, I love that. Kuri ke amrata hle usu. Nihlala phi eDurban? I'm here Joburg. Awuna sister wakho mara? Hey, maona bo cousin. Something. Because nami ngifuna isithembu awuna sister wakho sena yedwa. Bona abasifuni. And iyo lento ukuthi ekhaya uyahlaliswa uma wangihlalisa phansi wathi uyayazi lento ozifaka kuyona, yabona. So ngoba nami ngangingabona iphutha azange ngibone bona belwa nabo mamkhulu noma mncane, angizange ngibone kuxatshanwa ngaleyo ndlela, even though noma bekhona but we never saw it because besinomuzi wethu thina abantwana sihlala sonke ekhaya, umama uhlala le
umamncane uhlalele umamkhulu uhlala le uyabona. So bona beba-4, unfortunately the second one passed away basala bawu-3. So sikwazi kunjalo and asibonanga next embi and umkhulu was always there. Sure. So akuzange kwaba yinto enzima or ezisubuhlungu no asikwazi thina lokho. Hayi nonkosi ngiyezitshele sasa. Screenshot this Nonkosi ne? Because I feel like if ever would make time, and should I ndihlangane no kind of with my sister wife, these are the people that we need to talk to, you know, to counseling what. Okay. Dr. Dlodlo. Le feature No, but ba fukere ba tla be a ntho tsena hantle ke re batho ba setso ga ba tla di bia hantle. O nne ke a utlwa ka molo tsa bua mare ke na le mo ke thola go le le phoso tse etsaetseng ha etsa ntho tse o ka se tlo jetsa batho ka mora. Okay mamela go la he ka basothong. That's what guys gone. I understand that topic. Are correctani mona bontate le bomme. No, can we let Dr. November talk, please? No, we don't. Are correctani mona. We don't correct each other. Hokong ki kuba ki hlalose fela. Ke kopa ke hlalose fela. No, are correctani mona. Ne rimpa re butsa hore topic ya rona ne le hore step ke sa everybody na whether o ntate o ka kgona bontate ba right hore ba ka kena step kaofela kapa bomme. That was the issue. Now also go see ana re fa sa highest step re yena o ka ra step wa bona. So and if ke sa o sana le step ke o sele 15 years. So re ka se correct next no. The only thing we number advice a fellow taba kore ke kene mahare tate November ke ka o ke understand. Okay, okay. Ke kene mahare ngobani nna le ke nana mhlomong ho thi motho wa mme o tholahala jwang sethupu. No, thank you so much. Bani gona ka gola ba fukeng a ke me ke ena tla o batlelang yena gola ka ba fukeng a o ipatlile wena o le thata. No, ha re bui ene he. Ke ya mo tate November ke ne sentse ku utlwa gore ke mo fukeng. A o ke ne ke re ke kopa go mo beya hantle because of I understood once I qala a diphoso. Tate November topic ena ke le ga tshwara le wena go ditsa o feta. Ga be ga kena argumenting le mfana o mongmonana kapa ke mo ruti ho wena kapa ke disciple kapa ke ngwana o mo hodisitse moyeng a be a re ke itse o se febe wa busisa ga e tshwara taba ena hore se thepu hantle ka molao se lo reng se a hlompheya ke se thepu se lo reng es monna even if o se fuwe kapa wa se batla kapa ke ntho lo reng o no be khalletse you have no right ya hore o tle le mosadi e sentse le nyatsi Khokong Luena tlo go thusa. A wa tsana la bitsa motho mfana kapa ene o tlile motho ne ke moruti yo. Ne a wa tsana la aski no a wa tsana la mo bitsa mfana kapa aski skopaleng ke kopa dina matswembetsi. Okay. And okay. Can I go back? Akere monana the topic was kapa the question was now that Tepu siteng rasibona batho ba kena ba le bangata ho sona bomme le bontate. Now question ke hore na le nahana Tepu na se right hore se ka kenwa ke ntate e mong le e mong kapa ke mme o mong le mong a ka dumela mme o mong le mong ke motho ka dumelang ho nyalwa Tepu na. Now that was the question. Now Rilera ba excited ha mme Mankosi a re jotsa hore yena o Tepu. That is why then we gave it time, enough time hore a hlalose sa hae hore na ba se entse jwang ba etsa eng. But remember monana we listen, it's a session. Re dumela motho mong le mong a kene because we learn from each other. Ba bang they will share their experience ha ba re share. Now
ha re ba judge ha re etse niks Hokon le ntate Dlomo ke mang ne re kopa hle re nke batho ba bang hape se re buile nako e telele le lona guys re kopa re nke batho ba bang fela Dr. Novi. Ntate November ke batla ka tsatsi le le o kwetse sena sa hore na motho wa mme o tholahala jwang Stephu. Ke tla ke ena mo. okay abutoka so Hokon ke a unsa ke mang Dr. Mang Mbali ka pause Mbali ke montshitse ka pause Mbali, can you please request Mbali again request ahle Yo. go ba tla re kenya mathateng Go, and go, ka mogotsi wa ka o teng o mo Dr. Novi. Dumelang Dumelang le kae? re teng le Ha re kae nke ntho pele. re kopa re nke MZ pele Okay. yes ra leboha hle ntate wa ka MZ hello mo lo ntse ke le ka o accepta mogotsi wa ka ke tse bokae jwale MZ a re fete re montse because now re na le di request tse dingata MZ ke yo khale re bua le okay big Naski yes Big Naski dumelang ntate wa ka Le kae? ha mona le ke Khotso ntate Novi re teng. ya ntate wa ka Ntate Novi Stephu na in my opinion ha se for batho bohle. Because of first of all ha se batho bohle ba ileng hore ba emotionally intelligent and Stephu se batla motho e leng hore o very much emotionally intelligent. wow Stephu ha se batle hore ha o tswa ko ho mamncane and then leble qabane ko o boya ko mamkhulu o botsa frustration ya o tswang ko yona ko mamncane and then o bo entshetsa ko mamkhulu o lo mo frustrate number 1 and meaning that mo Stephu mo hopole hore there are children involved and if at all you are going to frustrate motho wa mme you are frustrating the whole family. Number 2 Stephu se batla motho e leng hore o na le patience ha se batho bohle ba ileng hore they are patient. Hona le mo e leng hore o tla kopana le mme o e leng hore ke machobolo wa tlhalohanya o tlamile o khone hore motho o khone go mo mamela iskana taba ya hore wena you are a bully inside that marriage or inside that relationship bo e leng hore wena ke hore like it's your way or the highway. Ke hore like there must be an understanding o tlamile o be motho e leng hore you are very patient o khona go mamela. Aku toka ke kopa o botsa E leng hore o khona go communicate. wena o ka rust hip hop toka hello Big Nas ke ka go khawi a umbadi wa batho mami ba le khutla hle mbali Big Nas o tla request up okay mogotsi wa ka ntate ya re busa monga show ntate tsa ya re busa hey monga show ye ka ka re ganga ntho phone la ke le ya ka tlasa butu a re gokong yo ke batla ke nka shoyela ntho fonke le life tse ke no ke ka tlasa butu ya koloi ke yo gokong ya aga ba dira yalo a qeta o ke o no le betiro jalo la mosebile wa utlwa yo ka ikela bothateng ka re ke tobetsa di-request mola ka tobetsa pleke tse wrong wa tsa batho ba go ai khona
You are traumatized. Baba, a o tle ke re wa re booster. Pastor Novi. O teng Big teng. Nasty. Ke sorry ke ne ka khata moa ke tsebo etsa tseng maybe ke network. Okay. The other thing is ne ke batla o etsa clear. A ke re sethepu se batla motho e leng gore o very much considerate because of in most cases in most thepung o tlo fitlela ile gore wena ntate mo mme o i1 but ene ke motho e leng gore a tlamile a tlhaloganye gore go na le either number 2 or number 3 or number 4 depending on the number of women who are in your life. So o tlamile gore every time go na le mathata mo sighting engwe you must take the woman's feelings into consideration. O tlo itlhela ile gore bontate ba bang they are very much selfish. They can't even take a woman's feelings into consideration. Yaanong ha o le motho wa o tshwana le oa 2 wa go ipota kae. And you must remember gore bomme ke there are other type of people like hona le ntho tse ke sa batle ho tella kapa go kena thata mo dilong but hona le nako mo e leng gore hona le nako ya di period mo e leng gore bomme ka nako eno ewa they are very vulnerable and they are very sensitive people. O tlamile o bona le nako ha o le mo stepeng o tlamile o bona le nako ya no ha o le ntate o e leng gore wena o dula o batla o ba go di taverning o batla o ba le dichomi ke gore o batla o ba celebrity mo strateng but hapo o batla gona monna o e leng gore mo sethepu se wa sao hantle where are you going to find time for these women and for these families? Bigness. Okay, now re a utlwa. Nna ke kopa o botsa wena o ka ra stepu kapa o kile straya kapa wa se batla? Ntate Novi ke tswa mo. O no nyetse stepu kapa ne le fela go kopanya bomme maybe le di girlfriend. Wa itse ke tlo kopa A1 ha ke batla go kena deep into it but let's say ke na le experience ya short. Okay. I'm sure wa utla le ka the way ke buang ka teng gore I'm talking from experience ha se like ntho tse ileng gore ke di bala bukeng. Mar Bigness wa tseba o tshwantse re thusa batho ka bo honesty jwale ka nonkosi re thusitse mona ne now o no le ho sona kapa ne ke le ho sona se fedile step se fedile step se fedile. That's my question now. Ha re khone mo botsa because now we don't know hore butle pele Adam we don't know hore step sa high enele maybe hore because akere le mtato tabanka di girlfriend di le 2 now we call that polygamy kapa bomme abanke ba le 2 le hore now ha re khone no understand kapa ipono le ka ra sona kapa what happened. Like it was a situation whereby I found myself in it. I get out Ntate Novi. You fool around, and then it so happens that you fool around with 2 people for too long. Like almost situation or more than 1 woman, and then you can't go to a home or satisfy a home. Okay, so finally. No. Adam. From the beginning, and then yes, Bigness. Okay, come on, someone when you had a relationship and then wabali happy, then abasa khonu latla one of them, then abatshwanela gore a date bone ba le 2. Ntho ya step yo Pastor November ntho ke mojolo ya Bigness ona le bua ka step ke mojolo pastor ene le girlfriend tse 2 yo I don't understand the mojolo le taba ya gore motho ana nyetse basadi ba babedi can't ba ka tsama mara di girlfriend di ya go tsama. Okay Adam, okay Adam, ha re mo fe chance and then wa tla le wena mo tabeng hao. Now okay, now it's fedile and we thank you for advice ya how ne
I mean, for input, because now what you have said is very powerful. It made a lot of sense. Come on, someone keep at Come on, someone. If motho batla step, it's very important to scala jwang ho latela statement. Your advice with that. It's very important. Like o kena hantle mo sona. Ke hore like le bomme, like they must be very much aware of the situation. E leng hore wena as motho wa ntate o ba kinya mo sona. It's kana tabe e leng hore bone ba ikitlela e le hore they are victims of circumstances. That's why more than anything else, it's more of an input. More e leng hore like ke thiba taba ya hore bontate sometimes re na lo qala ntho tse e leng hore di thata past November wa hlalohanya ntate. Okay. So as men, we must learn to be open. We must learn to be honest when it comes to what we want. The way rona re batlang hore go etsahale ka teng mo maphelong a rona le mo nthong tse e leng hore ra di lakatsa mo bophelong. Wow. No, but I think we buile dintho tse very powerful. Ha are o tshwantse le bomme ba tsebe o batla tshwana le ya nonkosi or ba tsebe ba ikinya ka because I understand lor sa e wa ise fedile ha sa ka sa ba le ha tla ke re a re irile ha re papa ba sa ithola le ka stepu the plan ine so ba ka ga step. Okay. The plan ine le ho ba fela le girlfriend now irile ha re papa ka sa date batho ba bedi ba rata ba sa khone hore na o lahla ofi now le ena o iphumane ka hara ntho a sa understanding a sa itsebeng. Okay. Yes. Okay. Wow, no, thank you so much Abutwaka. Ole bona Pastor Novi. No, yeah, thank you so much for to see it. Yeah. How old? Thank you. Thank you. Ndate Adam. Dumelang. Le ka ntate? Nna ke shela stepo monwana bana beso. Ra utlwa mara ore ha o shela stepu monana ore ke bontate kaofela ba qualify yang ho nyala Adam pelu bua Mele ke ntate. Ke be se la ulwetse le na banna. Yo. Uri la buwe. Adam. Adi. Wow. Engre khanolla uri ke greye. My friend, don't take romela 500. Yo. Mataka. Agre khanolla wa ramar no vibla wa ka se dire wena o re dira sentle. Marwena o bosna next. November tsa go khabulete mona ya ona morutana le mosadi ya tshela. Ene mataka go blelle. O le ena already for step. Ready le know as we speak we are looking for somebody for the second partner. No, vi mo sa le mo ke modimo wa ka fela tle. Ena khalo rapela ne. No mamela mataka that is like mo tlhagisa ntse mo tlhagisine mar because of you that is like mo tlhagisang because Kaiti is khale that is why go bontshanyana mataka because I know you've been praying and saying this thing for waiting ha ke ka bona novile na le motho wa ga itumetse ka be ke thaba hleno yae ntse pabala yo mat unrumela 500 ya ka ga sa ba dira yalo ke tlo ela hlela o berekile no ke tlo ela hlela no mataka o reprocessing ya go batla motho mong gape on a serious note and this time re tsele the decision tse di tona thata the action isn't the action in a level ya tona thata to the highest level because it's really more everything e diragetse a ke tsiang a ke batla go tlhalosa into details mare e mo leveleng ya go godimo thata so go shotela re batla mamna malo ba re tla ko restaurant ne re ka be ne re ya ko
Norduk Pick n Pay can it be that complex nyan enaling Pick n Pay Norduk abakre also momo abampuella mo also momo ampuella mataka ha wa itse mosadi o gona ona o mosadi o go understandang o tshwere dilo tsotlhe tsa lefatshe November o tsama ka maine mo the person if I ka gona go understand the person November yes and then o tsebe as a man mathata go ga fedile a go understand the fela go motho o itumediswa ke eng ha le so ke motobetsa ko kae that's all wait na gale ke kopana le batho mara on a serious note ke simla o bona motho o ntlhalagantseng o understandileng and a ra sokola man a ka sokolana le yena a ka berekana le yena a ka dira matsapa next and then mo kreila ntsa flow a flow ntate ke le ka mo ne ke bona le go ja fatshe sister thank you so much o tshware no viela ya thank you tata ka koloba ka mona wa go wa sheba wala kimpetsenyana ka le senyele sister mataka honorable la step as question or step it's for everybody is it for every man kapa every woman na kapa step sina le banga ba sona ke tlo offer rempa ke be ke fologa ene kopa le ntshwarele ne okay ke tlo offer rempa ke be ke fologa a ke tlo tsa topic ka yona na ke tlo senya topic ya lona ne la nkuto a o seleke re mametse buteda batho bana ba 294 ba step mara se se molaong bo manyano ba shebile batho ba 294 ba step mara se se molaong butle nda step itata bana ba ko gae because of re ka bua bosigo botle ba batho ba sphela she a ke sono tle that's why gona bona mo re leng breed re tlhaga mo diphaneleng re ga step ke sono 294 gwa jolana ke pitiki ke tlhakatlhakano mo se go pa follow ba ba ino vi ga ba le potso okay mare Adam o bua nnete ne o bua nnete last week o nona le batho ba ntse ba re bona ha ba share yes that last week batho ba bua re bona ba share ne but the same person or wena ha o share ha o mo botsa gore ha o so jole le motho o reng nna ke na le partnera kapa ke na le girlfriend e ke joanang le yona ha o so dumele motho o reng ke na le girlfriend motho ba re enkile ka jona so o ipotsa gore why now ari ena ha share okay viewers at home topic ya rona today ke hore we see that step no is an in thing polygamy you go the modi TikTok how bula fela kopana le step o ya Facebook how bula fela o kopana le step now question e ko hore step se re bonang se trended this much ke ntho ya everybody na kapa step se na le batho ba teng I don't know if ke tsa sense ke kopa ke ipete step se na se trendang ha kana ke ntho ya everybody kapa ena le banga ba teng na now let's talk about it ha re bueng hore na ena le banga ba teng kapa re khona ho inka kaofela now re utlwile he hona le ntate ya keneng a ba re yena no step se batla batho ba nang le understanding mentality intelligence now rize because this is a session as much as we call it a show but it's a session now ha re bueng ho ya ka wena we listen we don't judge
you can share your experience kapa wa re sharela hore mare nna ha ke shebile so My view Yeah. Ekare o lovely ekare Sthepu sina le batho ba teng nje. Now you are more than welcome to hore o share le rona so that we know, we understand hore nam Elena kinali my view I can say share my step and I have friends ba nyetsweng Sthepu o mongwe wa nyalwa no ka Easter o tlabe inna mamncane inna mme wa bobedi. Now I have my view ne I'm not gonna share ka experience yaka, but like I said, I have friends ba nyetsweng Sthepu o mongwe wa tsena no wa tsena beke tse pedi tse tlang ka Easter ka di 5 e tlabe inna mamncane mokgotsi wa ka. Now I have kina le view yaka ha ke se sheba because now nka bua hore comrade is not for everybody. Sthepu has sa Nigeria is for everybody. Sthepu is not for everybody. Nigeria is for everybody. Let alone ha re tloleng di finances because I know when we bua ka hore na Sthepu ke for everybody in but batla ba re affordability in Dr. November o re rutile and okay sho tla re ruta hape hore Sthepu se tshwana le lenyalo le leng la batho ba itu ho sena motho a boraro. Now ha re tloleng di finances nna I stand alone le ma comrade ba ne ba keneng ba re Sthepu ha se sa everybody le nna ke Sthepu ha se sa everybody se sa motho mo le nna ke sa batho ka fela be re tlo kwala ne because today is until the 8th ne Tenji are the minute you agree to be married you have opened yourself up for the possibility of Sthepu. yo Tenji be not like I am. Hey, nna ke re Sthepu is for everyone, everybody. One o bana le lenyalo batho ba rata hore lenyalo ha se la mang kapa mang mare ke re lenyalo ke la mang kapa mang. The same way Sthepu e le sa mang kapa mang. The only thing e etsang hore batho ba sokole ho fita Sthepu one batho bana a teachable spirit. Okay. Okay. Because ntongwe le engwe when o sa kgone ho etsa ntho but hona le batho ba e kgonang ho etsa o tshore ntho eno e doable ntho eo Ke everybody. everybody As long as hona le batho ba e etsa. deciding ya sa batleng ya sing interested for yona kapa sa batleng ho etsetsa di efforts wena. But if anything is doable, anything e batho ba bang ba kgona ho etsa e kgonang ho etsala ha e o hlola wena, that doesn't mean ntho ena e kgone ho etsala because wena o sa kgone o e master. I can't repeat and see them go. Nna nka o respectela ne ke tlo re Sthepu ha se sa everybody ke sa motho a leng willing ana le Ke sa everybody. o tlame o fela o be willing. Ya pele ne ke tlo shotjwa re ya pele if batho bana bana le teachable spirit le ya reng about this Sthepu if ka ba le teachable spirit ka kgona fa I mean ya reng yena ha ipone aka ba le suitable for Sthepu le ya chonjolo even now ya dutsing ya reng now I don't think I'm suitable for Sthepu. It's just that it's a decision you win killer but if o ka ba a teachable spirit o tlo ba o ka kgona. Let's make an example. Whoever yelling a nurse in a nurse but willing to about willing to learn, willing to change to be nurse. Whoever yelling a teacher, whoever you willing advocate doctor, they will not bane ba sena di title seo bane ba sena tsona mar ba bile willing
babile le a teachable spirit, willingness. Okay, I beg to differ. Yes. With Malume, now step is not for everyone. It's just what? It's just like marriage, some men and women. Nna ke pheta hape my beautiful family. Understand ne? You are agreeing with us, step for everyone. What's my kibue? What's my kibue kana? I want to ke batla o tla honna. Ne? Ke batla o tla honna. Ne? When ke ne ke sheba di bontate Bishop Nhlapo. Ke sheba di koloi tsa bona hore ba driver eng. Ke sheba matlo a bona. That time ne ke dula Freedom Square. I told myself I told myself or ntwena eo batho bana ba leng yona le nna ke tlo ba yona. I guess you get the sense. So the only thing e tlo itshonna e mong le e mong motho ya batlang ho ba ya batlang step. If anali a teachable spirit, ali willing to learn, ali willing to mamela, ali willing to change, ali willing to follow the design, agakona guys. Doc, Jale, my question. Sure. Okay. Is now a teachable spirit? Is it something that ebang to mutiemun lemun? Teachable spirit into I say into mutu into it. Let's say if kili. Yeah, good question. Teachable spirit. Can't hear about Baba Kang. To be teachable. Yes. Why we can step? Why would you make this step? I had this spirit of I open up to know more about this. Tell me more. Can I get the teachable spirit? Teachable. Unasa sebakle. Asa sunkwisisa. Ka moruta, ka mohlalosetsa sona se operator jwa. Amamela. Then ha qetile anka qeto. Ya re mare ntwe a isheba. A go bore ke mo fa chance ka mo fa chance. A inana a isheba a inana. A bona re e doable. Ke go pa pheta hape guys. Ntho nngwe le enngwe. Eo batho ba bang ba e kgonang. If you are interested to yona, o ka e kgona. As long only willing. It's just that in Tokyo Jotanyona, as Sapambat, but ba comfortable. The personality people are not willing to change. And that is why even marriage, but ba feel or marriage is not for everyone. Because people marriage will request a change, or request marriage will request a change. And people are not willing to change. Marriage requires a maturity, and people are not willing to be matured. And Kaufel, and this thing, Kitana says, but no, and Turner, it's not for me. Sure. But anything, but as long willing if Rika willing will change, if Rika willing will mamela, if Rika now that willingness we are not willing to listen, we are not willing to change, we don't have a teachable spirit. That is why this thing of polygamy doesn't have this thing doesn't affect on the side like polygamy. It also affects the relationships. Relationships only. Because even the relationships it require change, it require willingness, it require teachable spirit to listening skill. Now the reason why now, but I don't know now, I don't think about right this step. It is because when you are not willing to change. When nobody open account to you, no, I cannot
nanga se kgone ho share. It is because when you make that decision, you are not willing to change, you are not willing. So it's about willingness. So actually people but chintela dintho tse ba di batlang. Yeah. When you want to listen to something, you do listen to it. But now hona le tse batho ba ikgethelang ho ikwalla le mati. Yeah. Ke hlola ke re be re fa mogotsi wa ka ke hlola ke re batho ba batlang ho ba masole. Yes. Ne, if you want to be le sole. Ne, o pasa interview, a o qetile, o iswa training. Yeah. And now fika man training kukho mataka, hona le diretse, kukho amanzi, hona le your willingness ya hore ke batla boponisa. I want to fit into this thing ya bo sole. Ke batla bo sole. E etsa hore o etse everything. You are would yetsa kaofela dintho tse even if o tshaba metsi but because ba tla bosole o zongena emanzini even if umuthias ya nyonya msiretso you are nyonya but if you are willing follow you are desperate for bosole uzozenza zonke izinto but it's just that people are not willing because abantu they are not desperate and abantu abakhathalele. Wow. That is why the relationship is different nonsense. Because later they require change, they require umamela, they require anybody to mamela. So that is why. So that is why about basina and charity because when I'm about to live today, but you can go right now, charity. And that is why because people are not willing. Otherwise, Runa, if Nerite, hi, Runa. Even that's why I give example I know baby there are things so mama leon and I told myself for the same thing I'm going to be leon yeah it depending if I willingness so go fella guys ki willingness o ka nyala step also go na tsa nya shekwa sintwa ka umaka because kaofela re bile willingness ya o pete re bile willing ya o petela sure ke manga rutileng ka mdavaso ke manya ka ntse tsore mai wila mruta hore o vula mathanga so ingena so yetswa kaofela re ile ra trainer ra kena ra practice ra excel we made research re ntse di researcher ka ba ga di pro ke manya ya ile na mama ha murutile o etsa mdavaso ngwana ka o vula mathanga so ifakwe so yetsweng kaofela because re na le lerato la mdavaso re le ra ithuta rabaiza re ntse re ithuta even today and re ntse re lwanela perfection even today because ra irata so anything you will ratang o ka yetsa di efforts and o tla mastera o sala next ra ti buruti man today I'm a pastor ke a di nasio next up batling buruti now I wanted to be a taxi owner na nek batlo ba taxi owner ya di long distance next up batling buruti mara ke nene ke muruti and I enjoy buruti ba ka tla ka fela ke thola di kavela so guys are pele mo bua ke decision ni man thank you kena yale kena mkhosi sure ke strateng ke thawetse network ya mbaizisa yo la ke tsama ke gaowa le tla ntshwarela nna ke matha dithoteng tate ho twe monna ke truck ha ke tsebe lona le re monna ke van nna ke hula ka truck mara he re tla e bua eo nne kontse tla batho ba modimo ke a utlwahala hantle hona le temana mona ya mojolo temana ena e o freiwang batho ka yona 1 Corinthians chapter 13 ka dinako tsa rona le Dr. Nome re freya bo sister ka yona love is patient, love is kind. Marikirata moiring love seeketh not after its own. Kaman chamang lerato hali selfish. Jwale o ka se re o na le lerato
mare o bo sika after your own. If ona lerato le phethahetseng, you must have the capacity to spread it and share it. Sethebo is a social construct. It is not a spiritual construct. It's a social construct. Meaning that kinto e kgonang ho managewa ke batho. Just like batho ba kgona ho ba di sisters and brothers. Batho ba kgona ho fellowship a dikerekeng. Batho ba kgona ho ba di friends ba sa tsebane. Batho ba kgona ho sebetsa mmoho in different places. Ha hona motho a lwanang hore yena ha kgone ho share. Bothata ke ha e fihla ka kwaeng. Batho ba ngata ha ba batla ho share kwae. That's the problem. Ba qabana neta. Re le bontate kaofela re la bothata ba Sethebo re sharp blind. Bothata ke ka go efaka. E ka re network e ka cut. Bothata ke ka mo next door ka mo. Ona re le bona ha na mntate ya ka se hana kaofela re ka Sethabela ka pelo tse tshweu. Sure. Mare bothata ke ka go efa because ka go efa ka sharing ha e batliwi. Ene mosadi a ka di share kaofela ha o thwe o shariwa kwae wa go tlhoboganiwa. Eba USA le Iran. O tshwadi missile. Wa lwanwa Murtu and Treg. Mosadi o gona o share lerato la a le sharele bana ba hae. A sharele lerato la mmaileng tatae. A sharele lerato batho ba kereke. A le sharele everybody. Ba bothata batho ba modimo ke ntwena e modimo a le petcha di go pentsa Adama. A re bue nnete straight gore ho tse kuang sharp sharp. Basadi a bana bothata ba re ba dule Dr. November le di skolong ko di varsity kwana ko di reseng ba share. Ha ile di nurse ba share di room, ba share di toilet, ba share le di roll on basadi. Le ha ba ya menateng ba gona o kedimesana le di bodies. Bothata ke thutswanyana ya Adama. Ntwa ineda go are straight to the point. Le gona o share dijo le gona o selana le lehele wane o re chomi e re go o ba shebe basadi hantle ha ba le varsity mane ba sena mangwe ba ja tin staffa ka lehe le di noodles ba share ba kena betting e one ba hlape ba skomong e one ba ka rimisana le di pendi ha motho a ya somewhere bothata thutswana Adam. That's where the problem is. I get straight to the next. Before you can add it, before you can use a feel, you can know who you feel. Hank can vote a qua in. Mosadia and how no share, how about this step? Vote a qua to Tuana Adama. Kihutaka Legitata, Bexanzi Hana drag. Thank you. Dr. William Need. If Uhono ba friend, ya motho ke sa motse ya bulelo. Ya bulelo. Now today you are a very close friend ya bulelo. To an extent o ka tsama o tshakele bulelo. O lo dula o bulelo weekend ka pa beke ka ofela. Yes. Ka pa bulelo a o tshakele. But why it go ba ntwe difficult for you to re o ka ba le bulelo wa ka. Le nkopanetse It's a decision, guys. It's a decision because now, little colleague, ne, we tend to have favorite colleagues. Now, because how na a man alling involved? Should a man be involved? Kite mo re kabanang re le batho ba bomme. And wow, kutsibile ne re sa tlwaelana ke sa tsebe your background but today ra folelana we are close. It's a decision. Nna ke kopa ke fento ke kopa le botsa le batho ba reng bona ba share bana ba share yona ntwe Dr. Mulu ya tata bua ka yona kwae ke mang o reng kwae ya hao ha ona mosadi e mong kwae ya monna hao ka pa boyfriend ha ona mosadi mong a ithola sure ko bana tshwe because kwae yana it is not like ke sala lo wena
ha monna wa theoetse kapa e tswa sebetsa tla report kapa hore ke tswa ke mang o reng batho bohle ba ntse ba re nna ke shere ba qoka ba tse ba jwa because it is not like kwai yena ya monna wa hao yena mohlang e sebeditseng o tlo e bona jwang because ona jwale monna wa ka tsamaya re na le di guest house tsa di bitswang bonto di bitswang rest room day rest o ya restauranteng amelo ya guest house le davazana o hlape e monga thewele le khutleletse mesebetsi ya ke mang o reng wena monna hao ha le moshera so a se di nete ntse tse batho di buang doctor o iqetile once o le mosadi o le capable ho ba friend ya mama o be friend o be colleague ya mama you can be o ka khona ba friend ya mosadi e mong wa ka simple and matlek ke miss N a ke bone ha ya hlaya hantle monana MK kapa ke mang mketsu Izukiso papa hamnathi le ka ba go re tele ka Izuki abana te family yaka nna ke batla bua fela nnete papa ta bena ke taba transparency bontate ha ba transparent ha ba bue dintho fela di hlake hore nna ke mofuto tjena wa motho ba di etsa ba di patile so ke nana ha ba ka be ntho le motafuleng ho tsebisale dintho di ka ba bobebe because le ka lehlakore la bomme fela ba hoeletsa fela ka mona ke a bona ntse ba comment ba ntse ba tseba hore le bona ntho o qetang ho ibua dite ke ntho ba etsang ha bontate ba le siko le bona ba tswa ba ya somewhere else ba yetsa ke nnete so the relationship mo nna ntho ke nana hore ya hloke fela gore ka o fela ha rona re le batho ha re transparent dingata o ka thola hore bana ba bangata ha re ka lo searcha ga batla rona batswadi ba bona ke bomang o ka thola hore ntate o nana hore le google teng ka tlung ke la hae ha se group ya hae jwale ke dimelana le ntate Adamo man mo reng ka nete a tswileng tate ke ntate Adamo o itse re ntho le ka mona e phelwa ka ofela jwale ke nana ya etsala ka ofela ha rona fela ha re be transparent bomme ha re be willing ho share bontate le lona le be transparent hape le rona re le bomme ra ikopela re le bomme ho ka kgona lana le rona na re etse ntho le etsang na no o ka kgona ho etsa ya kgonahala ya kgonahala a we commit a o nyalo ha o qetile o kgona ho tšhentšha banna bana ka ofela o tswela ka o batla ona le basadi ba iphelang if okay yeah o ka lo etsa ona le basadi who doesn't want commitment mara ba batla ho fana ka dikuku tsa bona all over so it's doable sure haina commitment thank you mogolo no no ke arabi no ke aba thusa nna ke ba araba thank you mogolo simple and matlek if mosadi le wena o batla polygamy o ka ithola ya etsala o le mosadi wa tswa o etsa jwang you don't commit a o nyale but ha o qetile gona ba le di girlfriend boyfriend tse 3 kapa tse 4 o bo ba jwetsa re ke na le thapa ke na le mali ba teng basadi ba etsa ba na di boyfriend tse 3 ba teng le hona mo so it's simple and matlek o ka gona o etsa sure no matter no yes, we can get married minute, okay? Yeah, now, very simple. Ka khona yetsa. When tsona ba ke bua nnete na le basadi ba se. Number 2. O khona ba le khosha. O bo ona monne monle e mong fela o bo khona a o je matlek. Eno ba le khosha o hlwe go re lo rekisa stratong. O ka dumela banna bana ka ofela o qetile bo jwang ke banna ba different. E ka letsatsi 3 I heard hore you said ka lehlakoreng la basadi le lehlakoreng la bontate hore polygamy is for everyone. Ne now ke eng dintho because I get polygamy ha itlisiwi
in most cases ke rona batho ba bomme. Mara ke khola pele se le ke re ya hole. I hope le nkutlwile ne I hope le nkutlwile ba ntse ba re le lona basadi na le ka khona o yetsa ke le file bohlale he. Lona basadi ba batlang polygamy le ka khona o yetsa simple and matlik. Ibile ka nna bona le possibility ya hore le yetsa wa bona. Ona but if le sa tsibu yetsa tlo ke le fele plan o khona o ba le khosha ha o qetile o khona o dumela banna ba bararo kapa ba 4 then o budula plekeng o buba le apartment kapa o buba le ntlo ya hao then banna ka o fela bana bo ba tlisa o nne o tle monga tlo o ja a tsamaye ho tle monga tlo o ja kana go itse ba tsamaye ya khona. Yeah. Okay, Ntate Moruti. Now my question is because polygamy in most cases I think out of 100% the polygamy tse di leng teng 10% ke tlisitsweng ke batho ba bomme. Now my question ke hore now ke eng dintho tse leng hore bontate should work on so that when at least a topic ya polygamy can go ho be easy. Okay. Se le ke o e ganna ka pele go menana ke pele ke batla o kena ho yane ke fitlile jareteng jwale ke theule trakeng jwale ke a bua jwale bona le a kgonang mo o finga kgonang jwale a re montse no ma aska tlo kgonela right hona le ntwena ya polygamy ya bomme e bitswa polyamory e bitswa polyandry, right? Now in bophelong hona le difference between capability and designation. Wa bona poto auslegato pizza o khona ho enka pizza o tshele metsi ka hare ho yona o fe batho ba nwe ke pizza ke batho ba ba lonwa metsi ao hantle without any problem, but ana pizza ine etseditswe hore ho nwe metsi ka yona? No, ya khona, it's capable, but it is not designated for that. So polyandry bomme ba bangata ba na le bokgoni ba ho etsa, but they are not designated to do that. Now, for a simple reason, it offer psychological reasons, social reasons, spiritual reasons, and biological reasons. Mara ke di kena kaofela ka lebaka la nako. Mara a re kale pele biologically, modimo o designile the womb ya motho wa mme hore e tshware city e one fela. Da di ka kena di le 100 di kwae ka mo. Pregnancy e etswa ke city e one. Le ha monna ali one, le ha motho a robala le monna ali one, aba release the millions of seeds inside the womb of a woman. Fertilization e etswa ke city e one only. Now ha ise e lendile ntwane ho se hona le ntho e bitswang conception system, biological setup ya motho wa mme e etseditswe hore e kwale ntho e nngwe le nngwe. Ba tlang ka morao ba tla lefela la mafela, mara ya senga kene a lendile o lendile o winne o scorile ebile o qetile ebile ho so formeha bebinyana. That is the system e leng hore batho ba bomme they cannot explain. How does that happen? That is why ngwana mollo mongwe le ha mme a ka claima hore ona le biological father tse 6, biological father e 1, kaofela the rest ke stepfather. Now 2 go for biblical reason. The Bible says no man can serve 2 masters, for he shall love one and hate the other. That is a principle of servitude and submission. Mosadi asi ena monga lelapa, monna ke ena monga lelapa. Mosadi asi ena busang, monna ke ena busang. Mosadi asi ena protectang, monna ke ena a protectang. Mosadi asi provider,
monna ke ena provider jwale ka be di le pedi dipoo ka ga lesaka di batla kore le ntate November le ha re kaya jwale nature poo tse pedi ho dula ho tsho jwalo ka ga lesaka ha dipoo di le pedi se thole se le seng dipoo tse o di lo lwana ho fihlela lefung hore e one e kgone ho thola se thole seo it's nature ha re so fihle ko bothong pele it's nature because ha tshehadi e le nngwe dipoo di le pedi tshehadi ha e no etsa dipoo di lo bolana wena o le tshehadi ke wa kena ha ga banna ha se ba ntse di thunya mo ba ntse di phanga ba kapana mo ha ra nix o tla etsang wena because as wena ya busang wena wa buswa o hloka protection so you can't protect monna e mong ha e mong a mo tsohela matla mare ha ga ditetswana a le teng a eme ka hara lona le di thole tsa hae o khona ho jwetsa re kwala molomo wa hao ho bua nna hlo ya lelapa jwale lona le kana la ngwapana la etsang la tshwana ka mate mare ha e kena ntwane Tau ya leloko la Juda e kena ka ra sebaka phaumanyetsa sentsa a laela a swentse nko ena a re ntse le etsa e mo le mo icollecta o kena khoneng ya hae why because le tlo hopola at that time hore ha le busi le a buswa okay that's a very important point so le kana la e fostela polyandry o batla hore le nna ke right ke a gona mare believe you me you won't survive. And as a result of that, you were not designated or ubuswe ke marena mabedi le ga ha ke so bone morena o na le setšhaba mare ditšhaba di ke se be le marena mabedi morena we one and yena morena yeo ya iwan o gona ho hapa mafatshe a mang a bantsa dula e le morena a le mong. Number 3, ya ke a qetella jwale before le ntenehe. Monna e mong le e mong wa bona hona jwale ke moloi. Ke le kgolo kwa le kotswana hlaba go ka le mamoshena qoqoma keneng. Hanga lo ba le ngwana le mosadi wa mothangane. Ngwana o ke le kgolokwe. Ka lo etsa ngwana le mozulu ngwana o ke le kgolokwe. Ka etsa ngwana le motopia ngwana o ke le kgolokwe. Setšhaba se ba present mare mosadi ha ka lo ba le ngwana le Chimorenga ngwana o bona le habo Chimorenge ho tle e mong hape wa le Swati o tla bolella no le tauthola ngala hanti o be e mong now all of them ka tlung ka mona e mong le mong halla o sheba habo bona e mong sheba bo chabela e ba maseko a 500 ka tlung because wena o batla o prove a point so we are not talking about capability. We are talking about designation. Sure. Now, because of that, again, tabaya polyandry, it will fail. Mosadi will always be reminded, or ha ubusi wa buswa, ha olayeli wa laelwa, ha u protecti wa protectwa, ha u provide you are being provided for, ha u lead you are being led, even physiologically. As long as una le di competition tsa di Olympic tsa banna le tsa basadi. As long as o ba le boxing match mo ile re monna le mosadi ba khona o kena ka ra ring e one. As long as una le bolo ya banna le ya basadi, even our social sciences accept hore banna they are much more dominant basa. That is why le hona jwale ha o se le ke kwala taba ya ka. Kasta Semenya hona jwale o tsekiswa hore o na le too much testosterone. So ba batla hore a ye ba lo e hula ba e fokotse because e mo etsa hore a wine hodima basadi ba bang. Maro ka sutlwi ho thwe monna a hlolehang di Olympic ka mele a lo fokotswa estrogen because they know that estrogen is a weak hormone. If I like a look at it to me, so something is about TV jack. Yeah. No, I think that the Murtumulo yana ubile lepile araba. Na next na pelo. Because I get to do la mona get araba na I get me yes. Now I'm not going to sit here because araba na didi nonsense because honest enough note
motho na le mabaka a mangata Yes. gore motho ka tlo dula mona o tlo araba di-nonsense o tlo araba ditlatla tsa batho ba tla ba ntse ba re nna rona basadi if re batla because they know gore ga ba tlo etsa ga ona monna ya hlakoetsweng ya ka o dumelang gore o be le banna ba bararo ai so I'm not going now ntatemolo yena ke a mo respecta because o na le pedi but nna ne ke feela gore ga ba tsamaya ba lo feba because ba bang ntse le difebe ka kata that is why ba lelang taba o ba le banna ba bangata because ba bang ba tlwaetse o jwa ke banna ba bangata so that is why ne se ke re ga ba etse because it's simple a ke tlo dula mona ke tlo itshenyetsa nako nna a ke tlo etsa ntho I've got so much things to do guys so much things to do ke tlo dula mona ke tlo a jwa dikele dintho tse senang kelelo gore no le nna ke batla o ba poli rona basadi le rona tshwantse re kene mo a ke tlo etsa ntho next and number 2 the life tsa ka kaofela ke di life tse ke batlang go di sebedisa for educate to educate not to entertain. I'm not here to entertain. Wa bona le ke free la ga ke etsang ke rwala di wiki ke etsang I'm doing that for educating to educate people not to entertain people. So I get to dula mona ke tlo araba di nonsense mona sa batho ba tlang jetsa gore le yana ba tla etsa ntho eo ha ba tsama ba lo etsa ka dikuku tsa bona ha ba tsamaye ha ba lo etsa e bile ba ntse ba etsa that is why ke re basadi ba bangata ba ntse ba kgona go etsa ntho eo ba kgona e bile you don't need to rubonyale moso ka kgona go re ithole banna ba bararo ba ka o jang ka nako e lengwe then bo qetile you don't need to make effort how it's effort so why try to arabana le di nonsense okay Ntate Moruti can we now move and go Rutlile Ntate Rutlile I think le batho ba ntse ba commenta ba utlile because you know why re bua ka topic ya polygamy yes it is because polygamy is something that is happening and that is happening as we speak ya etsa and that is why re tlang ka di topic tse re tsebang gore ke dintho tse etsahalang now re batla batho ba ru and that is why if batho bana ba le teng ba keneng mo there's a lady ya ileng a kena mona Nonkosi we gave that lady nako e telele because ona re educator ona re ruta ka polygamy and then that is why re mo file nako e telele because life ya rona re mona o tlo ruteha o tlo ithusa so na tsengata guys na ke tlo dula mona ke tlo araba di nonsense because I ke tlo mo so I think ke tlo feletsa seleke ke buise Rockland ke drive from Reface 6 mo re dutse we need to drive from here to face into Rockland from Rockland ke drive from to Bayswater it's just a lot and I was saying 11 o'clock so mo to bule radio a ke tlo dula mona ke araba di nonsense na class lo dlala next and kuku tsa bona ba tsamo ba lo itekisa matle ke simple okay so na ne re bua hore now that you have opened our eyes na ke re the only ne ke batla araba the lady ana itseng the only thing gore banna ba transparent banna ba honest ke thutile ntho one number 1 ntwenze gore banna ba bue maka ka taba ya polygamy one banna ba bangata bana ba sa itse gore ke di polygamist bona pele that is why because bana ba sa itse gore ke di polygamist ba enda ba etsang ba balela tabeng ya cheating sure okay ngare ga ipete Ntate Moruti most of men including Lena a ke ne ke sa itse gore I'm a polygamist next I think and that is why re end up re cheater because number 1 taba ya polygamy it was not something any dumeletse ro ka igatetwa it was a taboo it was a secret it was not something any itsimahal that is why I remember Rockland I have a cousin small boy there was this guy aneng ana le basadi ba babedi emone le nurse emone mistress that guy ne re potsa this guy khona jong ka basadi anyetse basadi ba ne re mo makala okay now
now because that thing, it was not something but polygamy. That is why bana sa polygamist ba end up by cheater now Okay. then ya bitswa cheating now. Ya bitswa cheating bana ba cheater bana ke dintsa bana ke di Lack of knowledge ya rona e re bileng le yona ka taba ya polygamy e entse hore re tshintse lebitso la polygamy re fe cheating and now cheating be re fa ditlhapa re roa ka re etsa now nobody ana validate to come out and say na I'm a polygamist because anatse ba hore he's going to be judged. Okay. Okay. Yes. Now that was the problem. Yes, Pastor Tapelo, my biggest friend. Thank you so much, Pastor Tapelo. So that was the problem number 1. I think. One, but polygamist. That is number 1. But bana ba really cheater. Yes. Really cheater. 2, ya rerwa kerekeng. Hey man. Wa selectwa di scripture tse itseng. Yeah. Wa selectwa di scripture tse itseng. Come on now. Then wa twella wa ska wa rerwa ka di scripture tsa there's a scripture se buang ka hore mosadi monna hanyala mosadi wa bobedi a ska wa atima wa pele ditokelo tsa hae. You must play your all duties to the first wife. Didn't the scripture say so? Haria di rutwa. Li runa re le ba ruti. Ka re rera hore when you una le basadi ba bobedi you are a cheater. Di kereke tse ding bile ne kare ha ba ka thola hore ntate wa cheater na khaulwa. Yes. Khaulwa kereke. That is why now it became a problem. Yaba haona batho ba bang honest story ke bona ke. And that is why kereke kaofela di kereke e koteletse le bothata ba hore every man ya cheatang wa khaula and ke bofebe. That is why one of the reason is hore banna ba ske batla di kerekeng ke taba bofebe bo kana kana batho ba ja tshwa ka because now they have a kerekeng ba instead of who thusiwe bo to understand this thing ya polygamy they get crushed ba criticize then ba decide to ba ske ba ikela di kerekeng ba itulele di khabashi ba itulele di tlapong man mo ba fe ba ngamonati ba polygamy ba bona bu ba practice am free ba bu etsa free talk about it much ba bua ka bona hamuna mutaba jacha kawashing wa tsor rejona we don't care a reason time because polygamy ba ka ke bophila hamonate amongst the polygamists. Okay. That is why banna ba sa ndi kerekeng bana ba sa ndi kerekeng. Do you make sense? Now number 3 sure. Now that is why today basadi bantse ba holdile tabeng ya hore even today guys hontona le basadi ba holdile taba hore there is no polygamist. There are no polygamists. There are no hauna polygamy ke bofebe Mongaka Ndate amna dile ngane rete nhle mongaka hle ntate ke mahawa bua mo abutima ke thabela di sermon tsa hao di sermon ke sermon tebo ya hao ntate ina lungu wa rentsha lokweteng a ke a ontsha butwa ka skis ntate o ntsha lokweteng wa re phazamisa ke kopa ke tatelle mogotsi. Okay. All right. Now ya bata ba hore now e bitswa eng bofebe ne ya bitswa bofebe taba ya hore ke now mo batho ba etsa jwang ba bang honest. Now here's the thing ke batla go tlela bantse ga o siana itseng banna le bona ba tshwantse ba be honest ba be transparent because basadi ha iso clicky taba ya hore because I saw clicky basadi taba ya hore polygamy is here. Ho santsone difficulty banne to come out to be transparent, to be honest
about it. That is why today banna ka reng ke ditsotsi banna ba seng honest ba seng in. It is because of basadi ba bangata ba soka ba batla ho dumela hore polygamy e teng, it's happening. And the worst part le ba ka ra yona ba nang le banna le ba batho basadi ba nang le banna ba jwala le banna ba batho le bona ba so ba tlo dumela hore ba ka ra polygamy. Le ba nang le di boyfriend tse pedi, girlfriend. If your partner anali the girlfriend tse pedi, if only ki ratana le wena ke be ki ratana le ntho ke Mama Azra, no matter hore ha ke a lenyala, but ki exercising polygamy. Come on, it's also polygamy. Yes, because ki ka raba sadi ba babedi. It's a ki exercise in polygamy. And re tla be re tseba. Le tlo tseba. But be re polygamy ha iyo. Now basadi ba bangata they don't want to believe. Ha ba batle ba hana ho dumela hore ba ka ra di polygamy and polygamy thing. So that is why banna ba bangata today ba ntse ba sokola ho ba honest di partnereng tsa bona until basadi bona ka bo bona ba create a platform eno. Yeah. By create a platform, you must create that platform. Now that because polygamy thing, how do you feel in? And when you ask your partner that question, you must remember no. And you check the facial expression. Yeah, more than the answer. Dog. Sure. Okay. So that is the problem. I said, today, about so honest. Because it's about once you can I'm a polygamist, step. Now that is the problem, and that is why Basadi but now that is why Basadi but created that namutu akashola kokela batho mosebetsing wa hae a kokela batho re yena o ka ra polygamy monna hae ba tla polygamy ke batla polygamy ba mo makalla mehlena ba yo unathi o ivuma njani into enjalo o idumela jwang ntho ejwalo o idumela ntho ejwalo ba mo makalla o idumela jwang ntho ejwalo ne bile ke mo jwetsa last time kire you know batho ba makalla ba bang ba jwala le banna ba bang mara ba makalla wena today because batho ba bangata batho ba soka ba batla ho dumela hore polygamy ya etsana ya o qetela be ke fa Bishop Moloi ya o qetela ke ke ne ke re until basadi bona ba createla banna ba bona platform ya o bua create a good and give your partner assurance hore ha itlo le qamanya ha le tlolwana. But it's just that because acting as if about polygamy, not because of but because of the finance. Let the way polygamy preach on that thing, you need to have money. Because so that is why sometimes even if you got someone now, baby, we're now ring up polygamy. There's a possibility of a situation. It depends how you afford because polygamy, Marbau, the finance, the buy that. Can I refer Dr. Moloi, but can I question? Actually, no people advice about that, but can I refer Bishop Moloi? All right. Number one. What's Dr. November? How bua ka step? Tamele thole ka ofela le mamele Dr. November. O tla ba passionate bile o dula edging ya stool. Ke tolo ya hae. Al di passionate mo khotsi. O bua ka step. Bona le pulpit wa idewa we. Di passionate mo khotsi wa bona. No. Ya ka lenyano le ka bo step ga ke passionate man. Mare e re go bolelle Dr. November
ntho e we buang and e we directang, it's very, very important. And it's very spiritual because it liberates. It liberates mosadi, mamkhulu, hore a tsebe hore monna hae o ya kae. It liberates monna hore a phuthuluwe hore ho ska ba le leshano. Ke tlo kopa ho tla jaanong everybody o phuthuluile jwale. Mare bo hanya petsi le ho nyamela le di-cell phone tse patuang. Ntate, just imagine o se lerato ha ke founela be ke re santse ke dutse monana ho aus lerato ke atla le wena o leng the so called makhwapeni wa phuthuluwa hore mamkhulu wa tseba ke teng gore ntwena ya e khaqolla maqhama e khaola the bondage, it breaks the yokes. It's an anointing. Because ha re sa ke ine step re jere di joko maetleng a rona monna tlamile a pate mamkhulu le yena o ipotsa dipotso le yena o jere joko monna ke o ha chaisa wa hlapa from scratch wa pa hempe ha ele a itshepileng o kenya phefungo hape o tswa le mona o thata ha o fitla ho ntho mamngane le yena wa o botsa o itseng ho yena hey aska twa mfone le na ke batla go akula you know everybody o jere jokonyana ya hae. It is a miserable environment and ntho etsang ntho ena e be miserable ko bana hona le motho ya ikentseng poho ya mahareng o thweng ke mamkhulu e le yena a nahanang hore ha ka hana o amohela ntho tsena di a ema and that is why bana ba ngata a qeteletseng a hlanya a re ne fuck o ka nna wa tshwatleha ka po etsang bona hona jole ke a ho nthabiseng tshwatleha bitsa meeting wa batswadi yo ke aya and then ha qeta mosebetsi o tla batla me a batle di psychologist a ye dipetleleng tsa mahlanya a etsa ere le ha ya psychologist e lo bolella ere amohela psychologist lo re ho wena amohela and wa tseba tate November hona le motho a ko mone re lo mo cancela ena ke ile ke tsheya because a ke itseba hore ke eme kae was I didn't get that Samalo mo khalimela ke ra re no problem okay sha What did you know Mohammed like? Wa jola. Berea, are fitla kwa. Mosale te o pokile o tletse kana. Ke tsabitsa bishopo. Oh, ke re yona nana ke khokho ya banna e. All right. Dr. November, mosadi a tlile le bopaki bo felletseng ba Matlanga Commission. At steady WhatsApp di message o sechitse phone ya monna we sended the screenshot eng dotna ka ofela ho bitswe le malume mo no bona mosadi o fila hore yes ba mtshwere satane ba mtshwere monna teng o rutsimana o re je bile tse reporta so tse re bua ntho a le ntate ke a ehlaya itse e bula molomo ntho a are bona ngwana le ke a mo rata mpola yeng he ke a mo rata ke ha tlo nshaba ka mahlong are bishop ke a mo rata wa utlwa yo ona jotare mothako a buele ka hanong la a re bishop ke a mo rata o a batla o ntshetsa mamkhulu hore ona ana o tlele bishop nyano wa o winne ke lo bua le ena right ka hara mahlo ke re ke a mo rata bishop mpola yeng he e bile tsamayang ke haka mona a re ntse a re pepe ene nna ke tshazile ambe ke boys yes. Boys. Irai. Petalent on that.
ke phethe ntwane ntate ke bona ke menne phatla e re ke a mo rata mosadi wa batla o tsamaya a ka nna ke mo tebele mara ha re wa tsamaya yo le ena ke a mo rata ntwane ntate ke a re phepeta e beng ka di-key e re le hona jole ke ya ho yena se le mo a ke re tle ka di-evidence le tle ka di-WhatsApp le tle ka ha e jwalo ha ke ke tibang ha ke na ntho e ke e pata e jwalo le hona jole ke ya ho yena sa le morao e be le batla ho bona wa e bona Dr. Molapo itse a latela mema miki a re motho a modimo ke na le bobodwane mona ene ke bua ka Dr. Molapo because ona yentse front page news mo Soweto ya ila bue haholo yes ine le front page news mo Soweto now Dr. Molapo ha ipuella o re mare ke buile le Ausmamiki ka re Ausmamiki mosadi wa nna ke thotse bobodwana mosadi ya ha ke tlo thatha a re o re ho Ausmamiki a re wa tseba hore tšhelete ya rona ya di-business le ya eng e joint accountong re signa re le babedi ha hona hore nka sebedisa tšhelete wena o sa tsebe ha ke tlo e thatha ngwanole ke lo mo hlokomela ka tšhelete ya ka ya dikausu e seng yena ya ka tlong ya ba Ausmamiki ntate wa shata o palama thaba ha ba tlo utlwa next Dr. Molapo ba sala o le jwalo ha ke na problem nna monna ha nkile qeto ya hore o nka mosadi e mong ho batla ho montsha ntho ke ho batla hore o nke tapole tsa hae o di kgaole o tsamaye ka tsona ha ona mona tla dumelang ere ke ipeta ho tshwana le hore tloyo ke nke tapole tsa o ke di kenye ka bekeng ke tsamaye ka tsona the minute or because ntate November ha ona ntho e ko jwalo ka a man who has made up his mind wa bona ene basadi ha ba utlwisisi a man who has made up his mind o lo mo pota kae now e re ke utlwetse aus lerato ke le fe maele lona basadi ha motho a ntse re jo mosadi ya ka o tla mpolaya jo mosadi ya ka o tlwana it's not necessarily ga le tshabo ka sengetse Maximus mare ke tshabana gona le o tshaba motho le go tshwana le o tsabana le motho ke tshabana le wena ha go tshabe yo ene ke a tseba hore pelonyane ya hao e ka re ya lebane nka e phesela ka e hata ka maoto wa tswa botleba no mare ha ke batle ho utlwisa bohloko so ska batla ho etsa hore go tshabana ha ka le wena ho etsa hore o nahana hore ke a o tshaba ene ha o ntso ntina ke tla o bontsha hore fuck you ni so because basadi ba bangata ba nka advantage ya hore monna hae ha batle ho utlwisa bohloko aba fila ngare ntho ke power monna o ngenge a motho a modimo a re dule fatshe re bue ska batla hore monna hao aba o bolelle mahlong ra go foke wena avoid ntho ha o tlo re santsa a fihla mo khutla o re emme ntate a re bue hande kana hore o shole ke mang because ha ka tineha aba re wena go foke o kana la o ka bitsa mmao le ntatao la le ka batla mahadi la etsang la o tlo bolela hore I'm prepared to do whatever it takes mare ngwana na yena ke tlo dula le yena wena o batla o tsamaya ka ma fuck off ke fella mo ka ditumediso ai nna ke tsona le motho na yetse ke mo shibile tsena friend and the motho le na le tshete tsenata a jotsa mosadi o batla o tsamaya because ke re ke batla mosadi o mong ke na le mosadi ke na le ngwana le ke na le girlfriend ke na le ngwana mare ke batla monyate lady a balwana o bana ntete ntwe Dr. Molapo ke bone ka mahlo that guy ba ro mosadi wa no kana decide yo na ke tsamaya I'm not decide then a qetile ya baba a rwana the guy a rona bile nka le ntlwena fedile the guy na ngani setengata bana le di ntho matlo properties in a and then amufa le tšhelete a qetile ke a itswana a lo inyalla mosadi ya ga e qetile a nyala ye mongata wa bobedi yo ai step sena seo Dr. Mlo ya buang hore when monna se batla ka se thola and o tseba se leke what is painful with gore step bana basadi ba bangata no ba kana ba dula mona ba ba re no nna monna ka a jole hona le this guy ne ke rata o sherela mosadi wa ka hona le this guy a rata hore mina ang thandane
mina nka cheat umfazi wabo wa train una le di boot camp una le o ruta ka manyalo le ka di relationship Bakhe, le bakhe. someone yo henda tari busanye ke hlola ke re ho mohatsaka. Do you know that when monna batla step ya ka ba le sona and banna ba bangata bana le sona? Yes, Banna ba affordang bana le sona. bana le step a ka kgona ba le ntlo Joburg kapa ona mona Bloemfontein kapa last night ngara tana le wena ona le hahao Eh, Ntate November ho hana Mozete a tsamaya ka baesekele a fasal buge ka Pex. A ba le basadi ba 4. Ka Pex a tsamaya ka baesekele. ne ke re ke tla mono doc hore nka ba le mosadi tlo ke bue ka nna in my first marriage lenyalo la ka la pele ne ke le ka Rastip hona le mosadi ke ratane le yena 5 years a dula di fleteng tsa Brandwag 5 years mosadi wa ka sa tsebe e banna. ke ne ke robala mo ne ke ja inele haka ke na le key ya haka E banna. ona la go ne ke jotsa mosadi wa ka ke a tsamaya le di-friend tsa ka re ya kae ke tsamaya ke lo bula man Brandwag di fleteng tsa Brandwag mma 5 years ke le ka ra polygamy ke ne ke tokela Ene mosadi wa hao hana ka kopana le di platform tse so anaka ema ka bo brave ba re nna monna ka ha jo O na tlo se jwang? ha ke share O na tlo se ha ke jwang? rate ho ona share tlo tswa polygamy when monna e batla a ka iphela wena mosadi wa o batle ka pala a ka iphela ka ntwe Dr. Dr. Moya Akeda ho bua ka ena. ka nkana o jwetsa gore you can do whatever ke tlo ke a ke motlole baba ntate moruti ba iphela ha ke mametse ntate moloi handle ne ba iphela a ba sa o jwetse not because wa o tshaba na le di emotions tsa go wa react now Yes. a ba sheba hore mare if a ka tswa then re tla be re lositse eng lenyalo a ba decide o yetsa ka moshasha pants 5 years ba da ba le yona ke polygamy iphetse 5 years ke le ka ra polygamy 5 years ke na le this lady no kutlwana le yena o na le ha hae ene eno ijwa ha o chekele stratong that lady ha una mohlatlo o phonellang ebile mosadi wa ka gona o tshwara phone Ntate November ke kopa o lahlela ena ka speed. O se lerato ena ke batla concentration ya hao. Monna hao ha o hlala ha o hlale ka lebaka la hobane a batla mosadi e mong. O hlala ka lebaka la a sa batle wena. Because ha batla mosadi e mong ha no thijwa ke nix. Wa mo blella mosadi ke na le mosadi kana ga bua hleng batho. Ke na le mosadi. Why ke blella motho re ke na le mosadi is because I still want you in my life and ke batla o protect a position ya hao. sure Ke batla space sa hao se be safe. I want this new mamnane a tsebe ho hlompha hore bon no matter what happen ha ke no gawana le mosadi wa ha ho o the minute o le mamkhulu o bo fumana mamncane monna hao a ba mo blella hore a hlompe o tsebe monna o rata. That is the best time how batla o bona lerato la monna hao because if inely otherwise he could have just dumped you. Monna a hlole o divorce ani he could have just dumped you, but the minute o utlwa monna a blella mosadi e mong a re ke na le mosadi ha ke tlo mo tlohela ka baka la hao wena ke tla o fa space a o mare ka kwa ka ntlogolo ha o touch nix. Ha ke batle phone ha ke batle WhatsApp o ska tlo nqabanya le mosadi wa ka mo le kotowe otherwise ke tlo tibe. That thing says mamkhulu is protected. and ona le ba sene Now ha mamkhulu a ntsena ke nna ke tlo founang ke founele ngwanyana ona ntse o le teng mo le kotowe ha ke na taba le wena ke fuck you ni ke tlo ya le ena di Durban ke le ena kae ka o ntse o le teng ha ko kgathale ya ko qeki la o ka bona di bank statements tse di tloela ka bo mo dipampiri tsa di thuwetse o bone go vela ke tswa ke la ngwana na di pendi. There's fuck all that you can do ke pojwa ya nona le batla re pushetsa mo ka ntho yalo ke fano ya ma ke kholo ya ma ngwana no ke a mo tseba ke lo mo latela
Okay. Ntene fela, just piss me off. Just watch. Okay. Ke kopa ho botsa Ntate Moruti le Bishop. I understand now what you are saying is based on women. Ne? But what contribution does men do to do harm in this whole thing? Because I don't think about methela. We don't just act. Yes, they will act out of anger. I believe there is harm so that mohlang a tlo tlang ka taba ya step be ke tlo ke sa batle needs. Now how ke re bueng le advice bontate on how to behave and how to provide for lelapa so that when a tla go batla step ho be easy. Monna ha a provider ke rata potso ya hao e matla. Monna ha a provider provision ya monna o provide security, and security as in ntho fela hore monna o robala ka koto ka tlasa mosaba. Security ke hore le wena self mo tsamayang teng o feel protected, o tsebe hore nothing will happen to me because ke na le monna. Safety and security for the children and for the home. Boteng ba hae le semelo sa hae, posture ya hae e tla o bolela. And o tsebe gona nna ke bua ka gona bo Dr. November bo di alpha male ke buile ka bo mampharanyana ba le ratang ba thota. Now that is the disposition ya motho wa ntate, ke maikarabelo a hae ao. Two, to make sure hore o provide ka direction le vision. And bothata ke hore aus lerato monne mo le mong ana le vision jolo like nna le Dr. November, he is an institution. A keke be a khona ho dula le mosadi ya one, lo wena o le mosadi o le one o tlo yimela. You are going to feel the weight of this man because he is an institution. You will not carry him only one. Motho mo la bolela mosadi ya ka ena hlokaetse o mo boleletse jwalo kore ke mme o mong fela a wise tjena na ona hla Pretoria a bolela mosadi ya ka re wetse ba keng the best favor you can do yourself kore o tlwele monne o abele mosadi e mong ka lebaka la bane o ka se mo ja o le one o ka se mo khone, he's too big for you. Now then number 3, monna na le vision, ona le an outlook ya setjhaba. Jonan talking patriarchy. How to move is a father of the nation. Whether ke ha habo, whether ke ha eno. Kila bana motho ausi lerato a kene heno aba take over family ya heno. A kene heno, ile mogonyana. Mara bitla heno, aba bitla take over because that is his nature. He's a natural nurturer. He takes responsibility. He takes charge. Uf mane batho amba ba be mona ba re hao. Mogonyana eno yena o sa laola ntwe ngwe le ngwe ho tu mo tlwele. Motho ona re tshepetse o di mahlo ya hae. Now, ntwa bobedi ke hore the minute motho wa ntate ana le that capacity to be a provider, to be a center of security, to give you a sense le wena mosadi of stability, because ha hona ntwe e kotsi ausileke monna a o first thunya are o keep us safe mare a o etsa o be destabilized emotionally. So monna ha o tlamile a o first sense of stability emotional o tseba hore ntho ena into ya mle. And o feel hore a ke kebe a tsinyeha under any circumstance. Le ha o ka hla mosadi o feng a ithatsitse di diamond tse hlahang kae monna wa ka ke wa ka, and he will never dump me for another woman. Akampa nka ba bobedi mara hore a lahle nna teng, you must just forget. Now it is therefore very important hore monna a provide out isele theka jolo ka mamkhulu. I'll feel that sense of security and sense of stability. That's why ke buang ke re it's not hore I'll first thunya are you are secure. Security ke hore monna ka ke mo tseba le ha ka ya ka e thala e boela mo sehlelong. O tlotla mo onna mo ke teng mo a tlodulang teng. Ene banna bangata ba try ho provide basadi nke hore don't worry motho wa ka, ngwana na yo le mmadi thatsana yo la hlanga tsela a ke be a ntlosa le lapeng o mpepetse bana o ntiseditse motse
on security a home, there's no way in Kare Maditazana Fitangas like since they Matalena and Najoloka Karengi. I can't do that. And unfortunately, such messages, but I want to repeat Oslerat. The minute moto are hoena are born Saduaka, I'm going to be with you forever. Then you need to feel safe. And that's the best advice. Keep your wife secure. Mam Kulu, I feel secure. And number 3, mistake you to give on that. Take your babate ho fumana mosadi wabo bedi based on the mistakes that Mam Kulu. Because it is a constant reminder. And munna ka reng mo mosadi mo mamkulu ke batla mosadi wa bedi because ha o khono ba le bana kapo ke batla mosadi wa bedi because ha o tsebo phe kapo whatever. If o ka re di mistake tsa mamkulu ke the reason, then ho tsho hore mamkulu o sala ka mindset wa hore ha ka lokisa di mistake tse o tla leleka ngwananane. You understand? That is where the problem is. So never ever mention the mistake. It's a high as well reason. Wow. Because o tlo dula a batla hore a itukise and o tla ho wena okay ke solvile ntwane se ke tswa sekolong sa ho pheya ke tseba ho pheya jwale di maka tso duletseng because o no itse di maka tso tletse because ha ke tsebo ho pheya. Ho ile ha etsahalang itse Sara qeta ho ba le Isaac. Ho la etsahala are ha kharat Abraham aleleke ha khara are ngwanenwa a kekebe a tloja lefa la ngwanaka. Because Abraham o etsa mistake ya hore a blele into Sarah hore ka lebaka la bana ha o be le bana e re ke wa bobedi. Now the biggest mistake ya bontate ke hore ba rata ho base their decision for polygamy on the weaknesses and the shortcomings of the mamkhulu. Don't make that mistake. Number 3, when your nature as motwantate, and again, it's going to be controversial. Mosadi wa ha mamkhulu tamile a tsebe hore ha o entse decision ha o no change mo yo. Because a lot of bontate, they are flip-floppers. What is a flip-flopper? A flip-flopper ke motho hore nka jeno o bua ntho tjenana ho sane ha mosadi a mo file ha monate baby wa tsa ntwe ne ke bua mabane ne ke nwele ma be ke tlang ha ba lwanne wa qala ha bya hona jwale bile ke mo blelletse dipuo hore atle. You are a flip-flopper. Bible says a double-minded person is unstable in all of his ways. Such a man must never be trusted. Se ka etsa hore mamkhulu a file hore ha ka lwana enough, ha ka shouta enough, ha ka urata enough, ha ka offer more of this and offer more of that, then o ta change the mind. This decision ke ya how, and the mosadi a utamile a tsebe from the history ya how le ena hore motho a ro lo etsa ntho lo etsa ke pheto ke tu a hlanda ikgalemele tla before a hohlola lo hohlola a tsebe hore yena e hlwe thata qotsa le hlwe thata ha ro lo etsa ntho o lo etsa ke pheto a ba bolelle le ba bang hore a o motsebie la batla ba ga batlo mo beya ka dithapelo ba re e re tla mo rapela le timona letso a re ha le motsebe mosotho yona. Okay. Ha itse o lo etsa ntho o lo etsa ke pheto. Okay. But how le monna temekang ko ke batla go bontsha hore mohlomong hona le banna ba sa qualifying because ha bana di characteristics tseo. Yeah. How le monna a temekang how qualify because basadi ba ka ofela ba tlo foka ronto. Remember there was no problem ka Solomon a thola basadi ba bangata. Bothata ene le ha ba motlosa ho modimo because ene le monna a temekang. E mong le mong ke a satla ka modimo wa hae o mong letsa skupu o mong o etsa eng o mong o tshesa dimpe kore o ile kakatla o mong ke mzalwane o kentse ga le kholela kore o bona ka ntlong ka mona ha o sana order ho hang ka lebaka la bana the man was inconsistent and asna order utlwe ka re batla ngkgaola bua he. No. Yeah. Do you have anything that I'm going to say? No. Because now I think problem nna ke buela batho ba bomme and ke bua to something e ke tsebang hore I would not agree on. Wa bona Stepu, I have made peace with it.
but nka se dumele step for somebody a ntsa faila di responsibility tsa hae really true fela ho sena the third person nka se dumele step when somebody the responsibility tsa hae as a man a di shiftila di filenna. Now that is why ke ne kere le ke le bue le bontate hore ho be le dikwana tse ba di lokisa so that it becomes easy for us as women to say yes to polygamy. Yeah. Not up to you. Whoa. It is not up to you. It will never be up to you. It has never been up to you. Why? Because really banna la re ka ba how powerful re to ba le mistake and o ke be wa tla honna wa nka ke tle e belangwa e shebisa honna or no lokisa pele diphoso tsa hao pele ke ka dumela ke maitseng ke kopa permission. I'm informing you. I'm not asking for your permission. But then Dr. Moloi re tlo ba le lenyalo le jwang when you are failing. What I'm saying you are failing as a husband the responsibility tse then ke tlo amohela step se tlo jarwa ke mang re tlo ba le lenyalo le le re kwena fela llang ona ba ka mona re thabile o tlo lla o le mo that is not fair. Marriage mame utle pele I understand you. Let's say for an example monna hao ke motho a sa kgathaleng for an example hore ho rekwe TV tlamehile be wena lo nka dile ibai hore ho rekwe di sofa le ntwe le dulang ka yona ka hara yona ho jang wena o ska ema ka maoto nka be sina yona ntse le dula ha bona ka garage. You know hona le basadi ba ile hore ho bua nnete ke basadi ba sebele they are powerful and hona le banna ba bang ke rata ho berekisa lentswe la Sepedi ba ile hore ke mafega. You know Sepedi se tshojwa so monna ke le fega na hona le banna ba be ile hore ke mafega ho bua nnete and for them nna le Dr. November ke rona re tla ba advise hore wena ntate tswa mo lineng hanyane o ko pheuwe pele go kenye le bollo o tla gotla mare no you mosadi wa hae you are not motho a fanang ka pass mark. That's where the problem is. Se ka ipha di beshe tso mahetleng a hore ke nna ke tlo makang hore wa qualify or not, because once you start giving yourself that position you become the owner of the family. Now you what you have just said to the main topic of today. Now question yaka to Dr. November and viewers at home, including when Dr. Moloi was that naki banna kaofela. Do you accept or it is not up to the woman? It's fine. Now, but now, what you have just said, it takes us back to the main topic of today, because Dr. November just before the show started, is every man step is it for every man now how we now ore honale bani ba ileng hore it will be up to you and Dr. November and other polygamists, and then you will then say to them when because unzo o failure 1 2 3 4 line. Now I wanted us to talk about that because no gender step sa trend. Step how can I the phone, how can I the TV ke step. Now se tlo ba tluwa le ke batho ba ileng hore ba ntse ba hloka ho trainiwa. Now ne ke batla re bueng le bontate bao because bona bao ke bone ba tebe ba etsa manyalo a bona hore a ska hlola a ba monate motho a pushe hore o batla step a sna boiphihlelo a skitsu jwalo mara sna boiphihlelo. Okay, now you go back before Dr. Arabane. That is why I think one of the things is about lack of knowledge. And then Kimameti this lady Kikele, Kapakiman Kele. Beauty what is Kele. Keke's beauty. Keke's beauty. Arabana by Tata. Banna and babang bantabar bona bakasa khonu share I think
it's a lack of knowledge le di teachings le bana ba oreng they don't qualify ba bang ba itlhokela fela teachings. Okay. That is why King Kang moment yona very serious. Because ntho e buang ke nnete hona le bana ba tlo batlang step ba bang ba tla fela marbali ba se good for sona. And I fully agree how Dr. Mului are ba bang ba hloka fela hore because ba bang ke matshweya o bua nnete. Because hona le batho le matshweya fela le ntle le stepung le ka ra lenyalo la hae nje ke le ngumkhuto lo nto ngumkhuto le life ya hae nje aliwa. So I think now my answer for everything you refer, I think re hloka batho ba hloka ho thusa ba hloka knowledge and to e ke na hore batho ba hloka haholo. It's very important for batho ba tlo criticize on those talkies but ba criticize ntho e ba sna understanding ya yona. Because ke mametse batho ba hona le ba neng ba ngotsi ba re bona ban aba share ke mang oreng ha o share especially jwale ka monna wa hao kapa boyfriend guy a tsamaya ka kwa ya hae mo a tsamayang teng o bunga kae bonnete ba hore you don't share kwa ya monna wa hao because I shake na kwa ya monna wa hae sale le wena ha ona mohlang o inotlelletseng o ibeile matsweleng a hao ke mangarong a o share ke bana ba reng ho sane mohlang a qetang o bona monna hae a jola ba tlo tla ba le bita mona ba tlo re roa ka mona ba re konyelletse mona because they ba ke bana ba tla ba le bita ba tlo roa ka mona ba roa ke ka ofela hore ba nna ke di rabbit you must build yourself as a woman you must ke bana ba bita. So in short nna ke tlo the only thing ke na nang but ba hloka ke knowledge le the teachings, that's all. Whether umunna o batla o kena stepong o tshwantse o se root basadi ba tshwantse ba se root bana and what's Dr. Mului what is painful when amaleke and that is why can it that mdima ka nkutlwa ke rapela ka le bitskore bon ke galla o nyala le hosane mosadi wa bobedi kore ke batla o nyala le mosadi kore if that mdima ka nthusa ka so that you practice. You know why? Because you know what is painful about this thing of polygamy? It tell the kereke tsa pholoso mara ha ona batho ba courageous ba se ruta no se ruta kai se ruta ke boma ke batho ba ne ba bang. That is why today there's a lady ke mo hlompang Gogo West Temp uruta ka Temp and uruta le kai ale the other side because yana ke into traditional somebody kena rutanga song but habayo but ba honest ba rutang on this side land like Christianity and a Christianity affair because the cream avoid something that is reality, something that is there. And now hauna moto because it's something a rinkileng ele taboo, it's something a rejectileng. We have rejected it a lot to a point moto habua ka step we label that person bad. Now manyalo a Christianity on afela every day. Afela ka something that can be solved. Now now if a woman has capability to have two men, I will talk message about radio life now give out Malike Samle Dr. Mului about washability le mutwaka. Here is the problem now. Because of lack of knowledge, that's why staples to Kalwanga wrong. Sure. Lack of teaching, lack of knowledge. The same way we did Kamanyalo, Rekeni Manyalo Katele wrong, right at the mistake, right divorce. Let's step if it's not about honest to Sabat,
ba rute ka sona batho ba tlo kena because already step se se le teng se a exista go ka ba tlo go ntse ba tlo ngena stengwini and ba tlo kena ba etsa di mistake then batho ba rwa ke in step ba rwa ke polygamy or polygamy is because of most about ba kena polygamy ba kena ba le clueless. Remember we used to say let's show you the right pitch. Really, there's no university for marriages. There's no college for marriages. There's no school any institution for lenyalo. Ebile for love so that is why una le batho ba ile banka decision ya ba rute ka lenyalo. It's just an initiative e entsweng ke batho. Now it's the same thing le polygamy. How na batho ba rutang ka yona ka tsile proper. So that is why batho ba tlo kena polygamy ba etse di mistake then ha totile batho ba tlo rwa ka polygamy ba re polygamy I right. Can you do tlhokela fela the teachings. Now number 2 ubosha ba batho. That is why Dr. Kimangwa Deben Nale when ana batla step we la tshwanela ra tlele Christianity. Man, come on, that is said. After Christianity. Okay. It's a step. There's a pastor and a reshability somewhere nala and I check it murute mungwa polus. Ya kuheleti buruti. Because unyeti step. Bana ba buele nala ne ba shebeletse baby. Una le basadi ba 5. Ba 5. Yes. Now baruti ba etsa jwa ba decide to tloela buruti because but if ba ka nga step ele baruti ba tlo criticize ba tlo rwakwa ba tlo label. So that is why it's very important or we must come out from the closet re be honest re tlo ruta batho ba ba. That is why nna teng di ba ka nthusa ka nyala polygamy hosane ka thola mosadi wa bobedi. I'm going to be the first pastor. Wa poloso. And I get to la poloso. I get to la busangome. I'm not going to do that. Kito rera murena jeso. Marato tire kele kara polygamy. Popelo taba to di tla dula di ba so. Maro wena tla boye. Okay. I think you have answered question ene ke tsoboza hore lona jalo ka baruti because we have Dr. Moloi, we have Dr. November and now Laibona this thing it's happening. It's something sorry do you know that Ntwana Dr. Moloi ya William baby ya hore ngabo sina butsotsi. Do you know that one of the thing you banda ba bang ba hore ba rwakang hore ba useless they don't provide wa tswa ka lo go tsedi botsotsi ke bona bo end up am buetsa eng buetsa hore batho ba qeteletse ba sa gone provide ka tsele ro right because if ke na le side chick ke tlo tsana ke tse jwa ke utswe tshele ka tlung okay o fa side chick now wena kompona ke sa provide ka tsele right ka ntino kanti unzo ele nkatungu tso utswa ho yona o nopola ho yona Arbaleng Timothy wa pele chapter 3 verse 2 nto moruti ke a ke tswe ke mamopholoso ke aribale okay re quoted to scripture so bankantse re batla number 1 last step usaka ke batle mosadi ya sokola go ya kae a se mo mantshatlala mo a se mo mantshatlala so ska tla mo to re lapisa o tsore ke tlalo to re tena o eda di plate tse ding hape ntse re sokola le wena watle two motho a sebetsa bele ha hae look we are not a ticket out of poverty ha bele ha hae kapo a sebetse visioning yaka ha tle visioning yaka a tlo sebetsa a tlo investor yes mari please qualifying criteria le ntlamile e be teng hle batho mdi because le tlo tena bo mamkhulu o tla fela ka motho mona man raile they must choose right Mauto ama putswa mona ai khona o tlo re teng ha o re motho a teng ha na mangwe la o bua sekgoa ha tse bontse itumaka ka maleme ai a tse bo bala email ha tse bala email ha tse bo type you must be a positive addition to the family
o ska tlo ba mokotla November 1 powerful a ke tsebe ke pastor life verses 80 kapa ke bishop kapa ke mophute wa kereke itseng a ke tseba batho fane ka scripture now ke kopa ke bale Timothy pele Timothy, 1 Timothy chapter 3 verse 2 ere a bishop must have a good reputation. He must have only one wife. Be sober. Ke kopa e hanana le step ka itimana yo. Maybe e hanana. That is why ke itse nna ke sa le bishop ne ke dotsha tsona. Oh, that is why re tla bang le baruti ba tlebe ba tloela. Yeah. Because Christianity, because now they are afraid of such things. Now, and hauna moiring no polygamy. No polygamy. Now, what about Mutering? I'm not a bishop. If you're not ordained as a bishop, because Renali pastor by the bishop, Renali evangelist, apostles. Yo, whoa. Then they are not the bishop. Mr. Life. So about one by because how na mo Bible they must not have polygamy. I was talking about and happy who does not drink too much wine? Who too much? And how to scan? Not too much. Okay, sa Desiri, Titus, chapter 1, verse 6. A spiritual leader must have a good reputation. He must have only one wife and have children who are believers. His children shouldn't be known for having wild lifestyles. Okay. Now you go paritle mona he. Ubuya mo 1 Corinthians man ba Korinti chapter Dr. November hore qualification itseo husband of one wife eta after tseka ya pele ha ga tsona mo hona le batho ba sa qualifying because hotwe o ileng hore o rana his family very well. Eo bana ba hae ba mo mamela with all fear. Now ha bana ba ba sa o mamele tamile o thewe pulpit. Skala mathela yele fela ya husband of one wife. Le tloela tse ding tsena tse ngata tsa hore your children must listen to you with all fear. You must handle your family. You must have a good report of those that are outside. Mean that unbelievers must speak well about you. Happen na what ba Dr. Muloi ke tlo ntho buka to e powerful ke kopa re bale lengolo lena la ntho Corinthians 1 Corinthians chapter 7 verse number 1. Okay. Now concerning the things that you wrote about, it's good for men not to get married, but in order verse 1. Yes, Kion, verse 1. Advice about marriage. Now, concerning the things that you wrote about, it's good for a man not to get married. But it's good for a man not to get married. Ibile New Testament Paulo said I'll support linyalo. Alibatlio. Jole re tlo etsa jwang batho? Bomme le bontate. Ha e ba lekela ya ka Bible ka Paulos. Ibile Paulos doesn't support linyalo. Ke go ba le 25. Your verse chapter 7. Bona hantle ha ba batlo nyala. Ba Paulos ka ofela. Ha ka kopa le monna wo to ke Paulos o tseba no nyala. 27. 25. Okay. 25 concerning visions. Even though I don't have any command from the Lord, I'll give you my opinion. I am a person to whom the Lord has shown mercy, so I can be trusted. Because of the present crisis, I believe it is good for people to remain as they are. Basanyalana. Yes.
Paulos o re ha e no le ya ka yena ana tlo re le dule le jwalo sa nyalane Paulos bile ha support lenyalo nix Dr. November ine ka ro ka tloela Ausi Lerato a theowe ka yona ba ke batla theowe ntate keep it at 26 again. Because of the present crisis, I believe it is good for people to remain as they are. 27. Do you have a wife? Don't seek a divorce. Are you divorced from your wife? Don't look for another wife. Peter. Do you have a wife? Don't seek a divorce. And baba bantse ba ja sa mona ba divorce bua Okay? Are you divorced from your wife? Don't look for another one. But if you do get married, you have not sinned. If a virgin gets married, she has not sinned. However, these people will have trouble, and I would like to spare them from that. Bala 29. This is what I mean. Brothers and sisters, the time has been shortened. While it lasts, those who are married should live as though they are not. Jesus. Yane. Sho Paulos le. Phela nka ngala a nyala ntse re na le basadi. Ke Paulos Matalo. Matalo. Cher Paulo le. Sure. So sure. Obana na ntate moruti ka re kwa lesliki nna ntate moruti slinki lo na ruti ntho ngwa re ntho tse di tsujwa ke ntate modimo di tla bona ke ntate modimo because re ka dula mona ra ja chana ra ring no you are not ntho e etsang e wrong Yes. But ka ofela batho bana ba bang ba feel gore once a pastor can marry another wife o tlo etsa sepe the same people tsa mo ba botsa maphelo a bona jwang bona tsa mo sheba di lifestyle tsa bona Kore ebile Dr. November askies bona le dikereke tse ding di entse policy ya hore motho a divorceteng a banyala a ska ba le leadership. Yeah. Yo. Ba bang da temulo Forget about polygamy. Just nje gore mathata la le hlaela la arwa. The minute o nyala happy dikereke tse ding dire next o dule net o ska ba hlolo ya ka pele o hang. Bishop hona le batho ba dutse mona ba o reng today if wena moloi o ka nyala basadi ba babedi they're going to judge you mara tsa mo sheba bona maphelo a bona tsa mo sheba bofebe ba bona and ba bang ba bona ke bana ba mathelang gore Bible e reng ba bang ke bana ba quote the scripture very quick and tsa mo ba botsa gore bona ba di pheta now because the responsibility ya o phelela ntate modimo ha ya fuwa ba ruti fela It's an individual thing. ntho o phelela ntate modimo ha se responsibility e fuwang ba ruti fela but ka o fela re le bana ba ntate modimo re na le responsibility ya ntate modimo re fileng yona gore re mo phelele yona jwang ba tlo go jwetsa batho ba etsang today ba good go focusa o quoteela batho di scripture le o quoteela batho dintho batho ba qetile bona tsa mo ba sheba bona ba phela maphelo jwang you will be shocked of fitla o shema maphelo bona or bona ba phela jwang. So that is why guys, thank you so much Dr. Moloi manzo wa qetela ke eng Bishop Dr. Waka all in one Nna ke re nna ke tlo nyala step wena ke na taba re mang gore o ka nna jaja le nna ke a o jaja ha o sheba o jaja le nna ke a o sheba ke a o jaja ka jajana. And then number 2 motho ye mo le e mongwe a jare sefapano sa hae a latele Jesu pheto ke tu sefapano ke eng batho ba modimo sefapano ke mathatanyana a hao
di-tistafanyana tsa hao bananyana bao ba dinyaope mekgwanyana hao ya di-drugsenyana bofebenyana bo le bo patehileng ba bona bo diraka tse jeweng ke ditweba ntho tseo ka fela ke sefapanonyana sa hao so tloela ho sheba difapano tsa batho ba bang hore sa hao se beterinyana the fact that ke sefapano o tlo hore o se jare and just o tlo jalo a re e mong le mong a ijarele sefapano sa e amosare morago re ya ka ho fela pele bana ba morena motho a batlang ho nyala se nyale there's no problem ebile ha hona situation e betere if ho sa be le step ho ne ho le betere nke be re sena di-divorce because di-divorce ka fela tse etsahalang no ke tsa batho ba e leng gore ha ba step di-court fela di tletse ka batho ba e leng gore ba divorce a ntse a le mong yena mosadi yone a ntse a le mong yena mosadi yone ke yena mathang a gole topo a ye court a lo divorce a ntse a le one now whether o stepung kapo house stepung it doesn't make life easy for anybody sometimes you'll find out gore stepung seo ke teng ebile mo tlo utlwang hantle ditsebeng o file go jo ka ba ka gona because you know sometimes in that November o tlo fumana gore wena mosadi wa hao ha le agiwa le babedi le sa fumane point mare the minute ho na le mamncane a balla ka the same thing o kala o itsheba le wena gore mare man o tshore mamkhulu ha hlanye o tshore entle ke nna problem wa bona because batho ba ka se complain ka ntwe one ba le babedi then o starta o ba more loving batho ba tlhalwanya gore na go ngwe step se etsa gore o appreciate mamkhulu ho feta hanka be a le one because wa mmona gore o file platform o file o bonse lerato le le hlollang le wena o mmonse lerato le le hlollang ka gore bona la nka fumana mang wa fika e jwang wena mosadi wa ka ha ona mo yang teng le yena ba re monna ke le nna de be go ratang ka teng se thabisang pelo ya hao le nna se tlo thabisa pelo that should be the spirit tse le re se thepo sinkwa ka yona e seng se sa gore mang wa faila mang wa hloleha mang ha tsebe eng the minute e ba jwalo o ikenya moya wa diabolosi o ikenya conflict mare ntho e bohlokwa a se le ga ke gore bona ke o rata ha ka kang ka ba ka etsa so because I love you case close amen ke ke tsi amen amen hey hona le timane ne ke batla o qetela e confirmang mo Paulo se bua mantswana a reng ha morwetsana a nyala kena verse 38 inzegele mo 1 Corinthians chapter 7 verse 38 so it's fine for a father to give his daughter in marriage but the father who doesn't give his daughter in marriage does even better. So it's fine for a father to give his daughter in marriage, but the father who doesn't give his daughter in marriage does even better. Ka ho ya nyadisa moradi wa hae o etsa hantle empa ya sa monyadising o etsa hantle ka o fitisisa a o ivanga ya nyadisa moradi wa hae o etsa hantle mara ya sa monyadising ibile o etsa hantle o feta yenwa ya nyadisitseng Paulo se doesn't support lenyalo ibile Paulo se na tawe Hey, why can't you go NLT ere? So the person who marries his fiancé does well, and the person who doesn't marry does even better. Paulo Ganna. Paulo mela jwala ona batla ibile hore a kenye ngwana batho Timothy ntsa nwa jwala wena Paulo se de leskele Paulo ska bala tshepanta temulo wa mpandlani so na mantsaka a o qetela guys ke hore
dintho tse ding tla solve ke ntate modimo pele. Because we can try to say no nna ke avoid that step mara be ke na le dibe tse ding tse ntseng ke di etsa. Yeah. Even if modimo sa tlo nshapela polygamy but o na le possibility ya lo nshapela dintho tse ntseng ke di etsa. There are people ba so fela hore dibe tse ding ha di matter pela ntate modimo matter tse itseng and tse etswang ke bona ke tsena tse ba sa di considering ile dibe. Yes ntate Moruti. Ka diphinde Sure. kukho abantu abenza izinto nazenziwa ngabo ezizenziwa ngabo abaziconsider izizona mara ba consider tse etswang ke batho ba bang ile dibe. And that is so easy for them to judge. Yes. Because tse o bona ba di etsang ha ba di consider ile dibe. So that is why ke reng nna because Bible ha ona mo ereng no skela nyalana polygamy is sin ha ona mo timanation jwa. If we are feel like we are not at a step le dumelana le mosadi wa le dumelana a re tsweleng bana beso re tla bona re fila go phela ntate modimo because hona le dintho tse ngata tse re di etsang phela ntate modimo ntle le step tse re fila ntate modimo ka sona. So kona mantsa ka go qetela moloi ene ha batla o nyala step a tle ho nna le Dr. November re tla monyadisa. a tlelo tortina mo so a tlelo Dr. November ke nahana hore hape one of the things selling very important ke hore a ke le ithuteng malapeng a lona ho etsa ntho e ile hore lona le tla e arabela pela Jehova. Kena ka ntlong ya hao the minute o kena jareteng ya hao ko wena morena le mmusi you are the high priest of your family. So ntho e nngwe le nngwe e o e etsang jareteng ya hao ha hona moruti o feng wa mpetinya a tlatlang a tlo o bolella hore o ska etsang o etseng ha hao. It's your home and motho o accountang ho yena ke Jehova fela. So I always tell people ke re sebe ke sena sebe ke hore if o tla hloleha hore ha modimo a o botsa hore o no etsa eng if o tla hloleha ho mo araba then ke sebintyo mara ha modimo a ka o botsa o no etsa eng o botse ba hore o tla ba le karabo then a se sebintyo. So etsa o phoso only if le tsolo la o le o bolela le mara ha modimo a ka o botsa ntho o tlo re o etsa. That's it. Tse re tsamang re di manufacturer mo tseleng re batla hore re ikgethele batho ke bona etsa di bike ba malukileng a re tsweng ho tsona ene bo Kreste bona le di problem tse ngata because o se bonkwe ke batho ke bone ba bolaolang ebile ke bona saitang hore wa halela kapo ha wa le based on ditabatabelo tsa bona. So a re tswe mo ntse le Paulos yena re montshe 80 because ntate molo wa batho yena ona batla hore a ska ganyala a ipokeletse ka bashanyana ha qeta ba ntsa re ona le thorn in the flesh re tla bua nakong bogotsi jwale ntho qeta o bua kwetseng ka yona ne ke qoqela motho wa ka ke re ntate ne qala utlwa re le banna ba kgathetse jwale ko nka basadi ba agree ne re tse ba ile banna ba basadi ba etsanga lona ke lona ba le batse ba le ra le batle banna ba futsanehileng banna ba puo eteni ditafole as table table president o re bogotsi nna ke le one ke o ke batla o bua le batho ba di commenting ha o batla o kena stepu sa moloi o ska tla o le malamba please ha ke o batle o lapile eksukyo le gato la gato na mala andi go funi o no ntse le ka ya batho ba ikena dikolo o no ntse le ka ya batho ba I develop ke botswa le bo irresponsible o no ntse le ha o qeta o so dutse o batla monna rescue me nkukupele papa hai no mosadi a snang maikarabelo a hore a rekise something a rekise bo dithapawe bo di perfume ko re ke tšhoga a be sekolo se hanne mare tlamele ko thole o le busy ka something man e seng wena o batla iketsa kukunkupele papa ai never ne mogotsi ne ke a hlametse che ke tseke Islanda batho ba ntjwetsa ba renovi
ke lona fela ba ntse ba thusa ka botle lefatsheng lena la lenyalo ba re lona lefatsheng la lenyalo lona banna ba shebang ditshobotsi le choose batho ka beauty o pele go qoqela ba re ke lona fela ba qoqa le rona le ntako ba re lona le qoqa le choose batho ka beauty rena re sa sebetsa jwalo re choose ka hore o tlisa eng o tshwere eng gore ha re qala re builder re ke ra builder from zero. Sure. Petrol ya nyoloa next. But when you don't have car, ausina koloi, ako free lo free. Auna ntlo ya hao ako free, akbatle niks. Baba ba re honna ba re sheba. Lona banna ba bangata. Le tshoswa ke basadi ba nang ba thoba ba tsamaka dikoloi tse kgolo. Kanti basadi bao ba na le everything. Ba itlhokela monna yo ba ka jang ditšhelete tsa bona le yena. And bare bano o tlo mogos bare bano bare basadi bao ba jwalo ha ba hloke ho betshua ba hloka ho spoilwa fela because ba na le everything ya bona. Jona ke isa Bible njwale Isaiah chapter 4 verse 1 no nna ke bare Isaiah chapter basadi bana bare ba le supa ba le tshwareletsa ka monna le mong bo 7 ba bona ha ke sa le ho bona ke a ka mantswe ba buang ho monena bare dijo le diaparo re tla ithekela don't stress ka ga tlisa tlala wena re batla surname ya hao re bitswe bo Mrs Mama that's all we want ene kyo hai ha re batle tšhelete ya hao re tla ithekela diaparo re shapo ka dizaka and ha o bala chapter 3 e bua gore ba ne ba na le di-gold matsogo ba na le di-gold maotong mona ba kenya di-gold a bracelet modimo a ba re le kenya di-gold mare ha le na banna le tlo ba le sekgopo ya ba matha ba lata monna iwane ba re modimo a re tlo ba le sekgopo because re tsamaya ka di-Range Rover re tsamaya ka di-Ford Ranger re dula ka hara di-estate motho a nke bethe e kgolo ya king size e tshwana le ena ke robetse modimo yone mare a ntsa pitika a le mongwe sekgobo o tlo se utlwa ntate o bona motho a theola dikeledi ka gabete o ba bone hantle ntate ha ba kgobeile Sunday afternoon di restaurant mona o bona motho a hlapile holo a dutse a le mong a ntsa sheba kwana steak ya se order ba se hana o theohela ke gona utlwa gore nka se share le someone I was shocked mohot excuse doctor memong o lang go parenta temruti le ha o ka ntholla fela wa high blood kampa ka dula ke no latela dipilisi clinic mogotsi nna ne ke tshwile ba bang ba batho ba ke ba bonang ba se bana le ditšhelete ba ke ba tsebang ke re henta se le tswelletse tše lona ba ra rona re tla le di-foundation tsa rona from zero ba ra re tla qala from zero mohe ke mosheba mosadi wa hae ke tshoswa ke mosadi wa hae ke motsa ke re monna ho tlile jwang a ra ne ke ka thusa tje o shebile senokono a ra tate re ke tsena se ke leng sona ona jole ka baka la mfuka a re wa tseba re ne ke le motho le dislay a ra tsa motho a tsa sebetsa ka boka beauty e mong a njwetsa wa welcome a njwetsa a re ntate e bila tsa mali e mong mamngane a re bona mamngane wa ka o jwa skobonya Jona kira skolo doctor Vaskis won pinyana baba alayo won pinyana e won pinyana ba kina skolo are shema kire mona ma are mogotsa kre wa tseba reno vinna ne re tsama ka di viano re kinya ba display tsena ka di viano re lo re rekela jwala re lo ba fepa re sa sebetsa jwala ba re no re mona ha re patala East London ha re patala nix runa e monga rena ha ne ke thola accident ka bike ya ka mamngani ke an rekela
bike ha ke tswa spetlele ke disa tswa ke a lata itsa ke fitla ke ampontsha bike e ntse ke re ke ke mamma bashimane jwale ke tsetse ke ntho moloi a tata o ibua re yena ga batle mokgotsi ke bo ke kore ere ke phete le mo di commenteng ha o lapa o skala dula heno skartin sekartin petrolo ya nyolo ya tura batho ba modimo next week petrolo ya tlhoko sekartin ntate November ha ke hloile message wa o tla le sharp ha ko batle message yo o tla le se sharp ka botla le beef stock shabo se le teng a ba sena le chance ya go reka beef stock a batho ba modimo 5 rand ya beef stock ha tsebe lo spela o ngotse beef stock o tla le beef stock e re nka mongata ka phone ke re bona mo le konya go re bona nga hlanya no so please haebe o shebile doctor ena motho mo ngaro le wena doctor mo le o bona le child la ke na le child sham kapo yeo o na nne ore ha ke re ke driver truck ke truck ya ka ke driver asi ha ke sebeletse le go ke ya ka truck ke driver la utlwa now mo ke am well established ground ya ka is very grounded ke sebeditse gano nana fela Dr. November o sebeditse kana ntlo le majabajaba so o botla motho fela ya mero e theohang dipotrisi mo antsale ke go phehele eng o pheha eng wa tseba le go ke buka ento wena ngwana toe ene bana ba sa kenang sekolo ba ene ha ke bue hampe ka batho ba teng bana ba botswa ba sa batle go etsa fokolo a ithutile gore ena e tla ba slave queen e tla ba kukunko pele papa ba tina hampe because ha tsebe the value of things le motlane le lwanang o nka kolo ya o itshwatla ka letjwe because ha tsebe gore e rekwa jwang ha tsebe gore o e sebeletsa jwang and the last point o se le gato gore basadi ba ba futsana mostly ba very arrogant very arrogant a re nna ke tseba go papa ka acha to mo ikgomo se ba motho eno motho Dr. November never hona le monne mongwa le potokitse ana mentor a businessing are mo na are never get into any dealings with someone who's got nothing to lose. Yo. Motho ana le nothing to lose can leave you and dump you at any time. Mare motho ana le a lot to lose. O tlo sebeletsa lenyalo leo ene o tlo dula mo because what there's a lot to lose. Mare bo ke tswa ja papa ka acha. Yes. My mother used to tell me to date a woman that is in the same league with me. Wow. O confirm antun that muruti mulo ya qeta mo ibu. Bye. No. Ai nana ke tsile mo tswa ka ne ke mametse ditaba tsena. Ai. Ke vitla ka qoqela motho ka ke re baby ke traumatized mo ke tswa. Jalo ntso ya disobotsi. Ene le baruti Dr. November le baruti ha ba batle basadi ba senang tšhelete because o tla thusa jwang ministry wa tsa o qeta o bua ntwe nngwe ore banna ba Eastern Cape ba re ke tjena ka baka la mosadi ya ka bona o lo dula ho mosadi yo because o tjena ka baka la hae o lo dula motho ntata asa o file posh panamera basadi ke lo re ke ditipeng Mofe, that is why you basadi ba Dr. That is why ba re basadi ba dinese ba rekela banna di quantum. Mofe ntwa ka dependang ho wena ka yona. Ho le motlanga re ngwa tsamaya re mo rolong ka quantum. Go na go nngwe o go iqhaze ntate o bona tlamane ntate a hula ntwe nngwe tsima ba re moloi ke mosadi ya go re yes le dina nka mama be ke ntate ka pa ke mme ke tsare le nna tlaleng a ke matle mama be o ntate ka pa mme a man ka pa a woman ene Dr. November le mamkhulu ha o tla ka tlaleng
wa o tenehela hore man ke o le setlatla so o ka tla ka motho ya nong o tlo re imetsa hape ntse re le busy ka dintho mona Mare Dr. Mule, what's about this thinking meeting? What's about these pastors Mama Nigeria mo Joburg? Most of them by Nyeti Basadi Chalet. Yes. Dr. Mule, when I can confirm and take Bankayo, most about root by Banabama Nigeria. Johannesburg. Most of them by Nyeti Basadi Chalet. Buta Mule. Muloi. Confirm, Bishop. Move professionals in Banyet Basal Banali or body professional banali in them. Body business, you wap and no. Yes. There was also another Dr. Mo, any trender, yadi religion, any reiki, and make a very big, make a 23,000 installment. If I'm no, Kibana about once by support. Kibana about once by support. Pastors, they don't. That is why about root babo Nigeria banaba bilang Joburg. You respect. Mamutu abasina lidili motsenga ministry nga wa sheba ministry. Kipa ikia se umuruti waka kika Gauteng. Muruti ba yetse basadi ba mani. Wa bona? Re batla ba di chelete re gone re ka di keyboard sound ya tura. Tsamauletsa loan go fe monna hao a o lebohe ka minister that is why le gato re gona wetsa suguma mkamba kubone ka lebaka le maike go buang ka ona kwa chelta hao ha ke no hlala bikota tlonka sound Yo answer Muloi. I what's what you thinking Neti? Yo I know sifapani kibame. That is why most about root ba Joburg. You will be shocked to nale kere kenyane. 20 people, 30 people, 5 Maruapila. How about some Musadwa again? Musadwa is a doctor, Musadwa is Mare, something if it's all drop on it, Mokele long hore bad, retroyetsa jwang. A kere pele, re ne re tseba batho ba bontate ba le after beauty. Ne? That is why batho ba bo mme taba ya ho bleacha matlalo, taba ya ho yetsa di permanent in di ombre in le di BBL di body. Now di tlile ka batho ba bo mme because they were after beauty, thinking kapa knowing hore batho ba bontate beauty ke ntho e ba e ratang. Now you come re dilemong tsenana now le batla hape jwale le batla snogonogo bathong ere ko kene nka le baka wa le rutile hore beauty ya rekwa so re tsebile go di bono wa di reka nthongwe le ngwa e reka so ha isa hlole natural ya rekwa so to le chelete o khona go reka di bono ke khona go dula lo why they try kapa wifi ne sa be o Our beauty is for small boys. Sure. Yo, maribanya ke sono ka mo. Re thuseng he sena ba 2 minutes before re kwana because bona re batle le di body they are bodying. And I resebedisa ka tata re di body ye and then le ka mahlong ho bue smart re tlo etsang jwang bathong mamela dia rekiswa that is why the game no tshena o sa tlholo o bona lo ntwena ke monna yena I didn't get the game because ba o bontitsa with a little extra money you can go very far so manna teretse ba hore ya rekiswa motho ale marama maqhutsu mona ale mobe ka hloya le box mara ha ka reka di weave mo a reka matswela a reka di cafe bona di game that ko a vale a rata mo rong khamoswa a shebe hantle yo ka mo dumedisa ka mo ka letsola moya ha o tlo sheba ga mana ka buta hotman we tsala marumulo yu bua nnete so that is why batho ba sa tlhole ba kgathala beauty yes because nka la o le o smobe re tlo builder re be le chelete ke reke beauty
mare he halankaraba he baruti ba ka ba ke ba ratang ba ke ba hlompang ga kwala ne ke re rona ba se re le batho rona ba se ba le beautiful re etseng ka beautiful ya rona sure kore re tla mon ntate moloi o no re etse jwang ntate ka beautiful yena ya rona how ho ba se ke le beautiful like mare snogonogo ha se ka se ba snogonogo se skana jwale no ka utlwa go bontate le batla tšhelete jwale ne ke re because rona re ba le ba ileng ba hauhelwa ka beautiful re etseng ka beautiful because ne re nana re tswere towa strong ne rena le tshwere power kanti le find out ka 2026 gore ha bona mebuso e changile jwale ngwaneso re ke kene ka speed bothata ba mosadi ya beautiful ke gore she's always a risk every time ha tswa ka strata every time ya toropong she's a risk now at least ha tsamaile nna ke tshwere card ke a go thara mayanong go tsamaile ha wa sia le next ka tlong because o ntse o lapile le wena go na le possibility ya gore o fumane ya kare mo matlanyana o feta nna go mmona gore o ka nna wa tsamaya le ena now because of your beauty o tshwana le mpopo one wa towards o festereng mopopo o wa towards o festereng o shebuwa ke mang le mang, you are always on display. Now ke tlo tlameya ke dule ke tshwile mare ke bua nnete ke tlo tla ke tsule ke tshwile gore ke tlo batla eng mo go wena, only devotion and dedication. Unfortunately, because of the high divorce rate, nka se dumele gore ke nke motho a tleng ka nix ha qeta a batswa ka half ya everything e ke nang le yona. Ke batla le mohlang e feel gore re tlo kgawana nna le wena e be le gore ga dumela baby wa tsa ke a ke tlwele pension fund ya hao tlwele pension fund ya ka ke tle ka ntho tse o tle ka ntho tse shapo ngwaneso o monga ba ga le ntho tse ke na taba le tsona wa bona hang ka itswela fela okay sharp ku ba sharp eseng wa hlanya ke batla le benze sa khuwe ke thole half ke motho ana le nothing to lose ba jwalo mosadi ole wa Solomon a ine se yena monga ngwana o la re ngwana a gabelwe. She had nothing to lose. I moloi. She had nothing to lose. I will manifest. Even the beautiful is not gonna get like this. Ke nana re kwaleng show because se tla disturb le motho a ka sankile qeto ka go jalo tla consider as no go no wa ke kwale nna no ke traumatized because Nekina ke tshwere the strongest tower ya beautiful. Ha o kwalwe show le di wiki tsa naksa di ba ke tsa mala di wiki yo hi Marubisho Batos. Remember guys, Dr. November, remember the cost of living. Remember guys, economically it's very difficult right now. That is why le monna like aba artisan kapo adula kai atsamaya ka BM5 kai ha batla motho o batla motho a tla thusang go petcha because tlo fumana motho a teng ke artisan o dula ka hara estate o tsamaya kolo e turang o status conscious fridge tetse di sofa kitseo mare ha na grocer aba batla motho a tla mothusa o tlo fumana motho a teng all the time ha o tla o kopa hore ha o sampare ka grocer nyana ke thole o payile because hwanyiwa montleng it's difficult. So economics unfortunately or even if motho la sale ana le bogone maro batla motho a tlo mothusang. Yes, because the cost of living is too high. That is why basadi bana ba di gold digger ba ha ba sana business. This lay queen yana tse ha di sana business. Ka le baka la bane re hlalefile no. Ha re sa batla ntho tse re batla motho e leng hore le motlang re kgawana be ke a ba re ko jele be ke le wena ko jele re jana. Mpare motlang e leng rona ba batle o so batlo ba na le tšhelete hell how to we sebetsa body o sebetsa ai
wa tseba nna ke ikgothatsa ka hore nna mohatsa ka o bile le chance ya a kopana le di-millionaire a re fela yena ke batla mosadi ya motle ke a di bona ke le ditšhelete le di-million mare ke batla so ke ntse ke tshwareleditse monta ngwaneso nna ke ka be ke na le room ditafole di a change o na le motho a itseng o kopa re kwale before di-emotions tsa rona di senyeha a thola pampiri tsa divorce o sate o na le o se itseng assembly ke kopa re kwaleng o ingotse monana re before di-emotions di ya uti kibo ke bosto re ha re kwaleng before ho sane ho ba le di-emotions and divorce papers ba gone please sure le nna ke tla ke tša motswalle wa ka a re bue botlepele a re bue nna le wena he mantswe ana a reng community of property a bua ka batho ba babedi ba na le di-property ba di kopantsha bishop bye o sane re na le meeting ka 8 ngwaneso sa diralo ba go na le batho ba ntse ba bua le bo malome o ka tloga o senya dilo bishop bye ke gantle bishop dumeletse go nna le wena mo showung ka di-new release o ka re community of property e tlosa di-community bua mokgotsi o re ke re ba nleleka jwang mpwara ke na la e le buku ke qualify ke hlompha on any given day ke hlompha mosadi ya reng mokhukhu wa ka kwane ha ka ke mane. It is not always about the asset, but it's about the spirit, especially haholoholo ha motho o mona o santsa le monyane dilemong mara o kgonne hore a bone boikarabelo ba o ba le bo hahae o fumane ngwana ba thankile kharafu a khotha ko ba ipeing a ntse ba tla bo di-festere ha o re nene wa penta o etsang kore le ha le sa jole motho o ba le moya wa ho mo thusa because o investa mo visioning ya hae jwale ba ba di-eyelash vision ke eng moo mokgotsi ha o tla ho moloi tloka project tloka vision or come and be partner in my vision mara o ska tla o le phasele fela o be mokotla o hlohlwang I'm telling you Dr. November bona ona jwale re ke bona ke na le pakete ka etsa dikuku ka tlong kama one dikuku tse di ka 1 2 3 ke na le pakete tse 5 tsa dikuku tse ke di rekileng strateng ho motho a na tsamaya ka emere a di rekisa yo ke rekile pakete tse 5 ke because nna ke le moloi ke le mo ke na le a compassion for motho a emang hoseng a re let me go and do something so that is why ke bua ke re mosadi a rekisang Tupperware mosadi a rekisang Inuka mosadi a kenang di society ke mosadi a na le drive ke mosadi a na le passion ke mosadi a batlang wa achieve something mosadi a na le project nyana e itseng ke mosadi a you can invest in that vision jwale bo slay queen ke motle fela o motle and then what else ke motle fela wa tseba ga ga di fetela pele qetella enana excuse me qetella enana ya in community of property re kwala mpe once maikutlo rona once community of property ke batho ba babedi ba na le di property ba di kopantsa and a suitcase as a property wena o tleka ke phela suitcase as a property ntho go tla ka di-jeans Dr. Mloi like ke motle ke tla ka bana ba bantle wa bona di-jeans so ha rena guarantee ha se ntho ka guarantee ya nyeo le bankeng a bona o nka serious
ha o re nna ke tla ka di-jeans re kopa ntho e ka iswang bankeng bana beso Baba ha re hloke le kwala ka mohau tsatsing lena ke hantle the last thing, most of the time ha re qeta ho checka health status, go and check credit status. Hona le batho a mmeleng ba healthy ba good ha bana HIV ha bana eng mara ha o lo sheba credit status ya o body le credit score a ba itse le gona le tebitsang credit score. Exactly. Ha ana credit score ha ana foko Yo. Kore o body ebile o kolta le ntate wa batho. Ha o fitla fela ha o wa montsha wa tseba tšhelete eo ke be ke la mpa ka fa ntate ole wa bate ho ninga mfounela o kolta bo machonisa o bodile Kongwe a kola te motho a re cheke credit score ngwane so go tsamaya kae di tla tswa dikakata motho sala Na batho ba taba ya o ya lenyalong tse ba thata guys. ya no se fapa Santse re putlakeng re nyalweng before batho ba ba aware ka certain things. Lo bona like Dr. As much as re itsheya Bishop Moloine Mary, truly speaking, we need to develop ourselves. And batho ba nang le chance ya ho commit now. Have a commit guys. Tsela e ya lenyalong ntse ba tshesane. ai batho yona ke nnete Ntse ba tshesane if o no ho so sa sebetsale di beauty di se di sa sebetse ho sebetsa snobonobo ka batho ba rona ba botswa because now ditoropo tsa rona di tletse ka di foreigners. I'm sorry re ke ba bitse jwa ditoropo tsa rona di tletse ka di foreigners. Di shopo di owniwa ke di foreigners. Bana ba batho ba batho bo osi ba di khala tsa rona ba batho ba yetsa eng now tsela e yang lenyalong ntse e patisana yo what's about this thing guys it's very very honestly so it can need o tsa tse ke na hantse re bua no because when you do la fatso shep most ya batho ba dula di town house ka tropo it means le bona bana mix because when you not town flat the flat when you own a flat ona le mosebetsi doesn't matter na le mosebetsi let's say own a flat o hirile ona mix ai bana guys o di fara fela di location o tsona le motho location a hirile it's not an asset. Yes, it's not something you can bring on the table. It's not yours. Ke ntho ya mmaka o batla o thetsa batho e ka reng ona le ntho se nang yona go go le kopo fela le pentiwe ka oh tlente mo go re qetona na tse ding tse bohloko kwa le wa tsba ha ke le ntho o te gae ke gae Islanda. I was shocked. What's this thing Dr. Blender qoqa ka yona ke bone ka mohlo ke tle ke le traumatized ke bona banna ba tshutse ba sa di dikopo tsa basadi and ba trained very successful motanjo tsa rona la ke nna nka tshuza mothache ke na le dikoloi ke na le di business saka ke na le eng ka baka la this person. We don't start from zero ke kopane le motho yona e motho lore mosebetsing o tshwere position e allowang ora ka fa the boyfriend tender se jwang oh mogoti banna ke ba ntse tsore bona ba sa sheba beauty ba rarsa sebetsa ka beauty mix beauty ke jo tswa ke bontate ba rarsa sebetsa ka beauty ba re ke luna fela ba setse ka beauty ba counter dintho motare ke na le eng ka baka la mosadi because of this woman ke sena ke leng sona ka ba koloi ke driver ke ka baka la mosadi enwa ese mathata ke na lona itse ke kopana le ena ya ba ke imoloha economically
le heso se ba ntse ba ho mpitsa ha o thwe bagolo ha ba so fitlho bua ka nna ka baka la mosadi enwa. a banna re tloetsa jwang ntate mo tupa ra sho a re kwala o sho ya fela ka le kwala tsa botene ya o sho ya fela ka note botlhoko Jesus share ha e botlhoko e monate ampe o kile utlwa motho a re ka baka la mosadi yo. but you know what is painful ke hore ndena tadwe ke lona basadi this whole thing tadwe ka basadi ka hore ba ske ba rata banna ba re no nna ke not ban a le rate banna ba so ka ba established mohotsi kubai Amen ke re ke tsile ba bana ba skubai a re le ikoka sure a banna sho ya tsatsing a banna una mantse wa rata ke handle ke ba tsatape guys modimo o tlile ntone le tlo ibua ka dipelo tsa lona Jesus yo hey mare ndate moruti to young ladies ba ileng hore le ebile not to young ladies to every woman to develop yourself it's essential right now ha isa le taba ya option wabon it is something very important now because Dr. Moloi ubile something hansa bua ma are even if you are not educated because scholar has sa everybody but e ba le dintho tso I developileng ka tsona have clue on certain things because we know we cannot all have degrees we cannot all have masters but now banana ba know we concentrated so much on beauty and neglected taba ya development. What's wrong with that? I don't think in it over butata bobukalo uruna banna unga usna next because banna since by yet until now banke monna musadi answer next. Yes. But the problem here nowadays le apile le phamiste the lifestyle alone to an extent listed lifestyle tsa le leveling e olona le sa footing now how re fika rona you become uba responsibility because of your lifestyle alone because of ntho qeta o bua ka yona ya beauty I think nna ke nana botata bo qala mo because this thing ya banna we used to runke that is why le banna bana ba khona nyala somebody ya mosebeletsang ka tu yes umunyana unyale motho ya na o sebeletsa in your company banna they used to marry but I think ntshapileng entseng ishapa even now I think standard salona le basadi le siphamisis irin standard siphami o sebetsa ntombo oba now excuse Dr. November re ke tlhaise ntwelana ke dumela le ntwe o ibuang haholo ene ke tokopa jwale le mmamele ho bele ho thola ho tuka ra kereke ke bua ka Mathato Hatse Lerato Dorcas Moloi one ha ne ke kopana le yena o nana le matric fela mare ntho itseng one of the reasons that was very intriguing ka yena gore ona sebetsa ene ona sebetsa checkers ne ona khola 370 rand ka beke mare mo ho nna ne ke khothatso ke nthauro o khona o tswa o seng a hlape a bone ho le molemo hore a lo sebetsa checkers nna ke motho editse mosebetsi ka re mosadi kwe a go njwetsa hore o khola bokae ka amplella ke re ke bokae ka kgwedi a e bala ke re ke tlo fa double for the sake ya rudule fatshe because ke nna go utlweditse mosebetsi wa hao ke kwala gepe eo because go thotse o sebetsa sharp
ne ke mo fa allowance ya 3,000 every month ke re ke a hao ya hore ke re dula fatshe. 2 mosadi ya ka o ne a na le natural hair a entse khate so mare somewhere ke mo motho ona o rata beauty be ke mmotsa ke re if I had to help you mo bophelong ke eng ntho e ka o thusang ka yona a re monna ka ha o ka nkisa fela sekolong sa beauty ke batla ba a qualified beautician and a makeup artist ka mo isa Vernageng ka patala 17,000 ka mo patala le ho dula mo a qualifier a gutla o gutleng a hae ka mo isa a lo etsa driving license ka mo rekela Mercedes Benz ke bua ka motho ana le Mexico fela Mogotsi tshwara pele o ya pele o na le ntlha e very important o no mo fa bokae ka kgwedi 3,000 do you think basadi ba no when mo fa 3,000 e ka mafota enele nako mang ka nako mme o tinele nako mang enele dilemo se fe 2017 and I remember ke mo fa 3,000 o dula haka I'm providing everything but ke mo fa just an allowance of 3,000 every month now to go jwetsa why if the level standard sa bophelo ba mosadi o tsana bo bile leveleng ya 3,000 wouldn't be enough. Now that's when the problem lies. Okay. Now that is why banna ba etsang enjoy ba qeteletse ba etsa motho feel or I cannot because the person who expensive and now how contribute ke tlo etsang that is why banna ba etsang ba decide gore motho ka ba batlang somebody ya santsana le eng ya santsana le tšhelete ya o iketsa ya maintainer standard sa lifestyle life. Okay. That is why banna ba choosang gore okay look ke choose eno ya seng a maintainer a khona standard size sa bophelo ke mo spoile ka di petrol le ka di tire fela ke mo rekele di tire ke mo tshelle full tank mare standard sa bophelo ba hae wa bo maintain. So I think the problem abasadi go tla back to Dr. Mlo confirm on tshwetso ba ka yona most ya basadi sele ke wa tseba mogotsi le ke re ke mona ke hlola ke khalemela batswadi ke re bomme lona ba apesang bana ba lona expensive le senya bana ba lona le seta standard sa maphelo a bana ba lona hodimo and that is why now ibang bothata ba hore banna ba qeteletse ba se ba etsa so real avoid no because you can imagine if ke se financial stable ne but now ke kopana le motho yeo bophelo ba boleng eleng the high maintenance ke tlo etsa that is and at November that is a very important point because ha umuruti fela high standard mare umuruta hore a se tšhelete ya tlamileng a e sebeletse o phela high standard ka tšhelete ya motho e mong ke ruta every day ke ba khalemela every day and what's up with doctor it's a simple thing mosadi o ka go mo data o ya le ne restaurant ne ke hlola ne ke shebile show ya teng this morning ba e bitsa Gold Diggers mosadi ona o ya le ne restauranteng ha fihla mo ke ha order dijo tse tu ebile a bua hore ke reka dijo tse tura mo menu because ho patala this guy a order ngwanana a ska nyofa ha ka mo monna teng ha khutla toilet o fitla a lwana a re no mara o ka se ke ntho tse turang so a ba bitsa waitera monna a re ke kopa mosadi o a ipataletsa di jile nna ke tla patala tse jiweng ke nna tsa ka ke 30 ranta ke ena 30 ranta mona ke a hlanya a re here jo nna ke se patale tšhelete e ngata a re wa bona that's my point e monate ha ile tšhelete ya motho e mong mara ha e tlamile ebe ya hao ke hona o bona hore ntho tse di a tura and the point ene ke raiser ha ke bua story sa mosadi ka gore itse ha qeta mo bulela business se ka mo etsetsa beauty studio mosadi ka ona tlisa at least 10,000 every month esikono ha re ba di expenses 10,000 every month a ide mona a re monna ka tšhelete ke na ke sebeditse
Now, batho ba itlwaetsang hore ba tlamehile ba phele highly maintained life, expensive life, mara ka tjhelete tsa batho ba bang. The day a tlameileng a spende tjhelete ya hae, ke hona a realize bophelo ba hae bo a tura, ke hona a reducing the standard, because wa bona hore mare ntwe gale ke jarisitse motho e mong mahetleng bophelo ba ka. Now ha ke tlamehile ke ijarele bona, ke hona kulang boima ba teng. Amen. And also yes, Andra, that's when yes in. Basadi all most of the time. I mean now most of the Basadi by end up by take isa. Because now when also the setile standard is in South Sabopil. When Wuka etsahala or Oscar was afford. O tlo se batlela. Motho o tlatlang as afford. As yes. So nakere. Excuse Dr. November. Ke hore le yenwa e o nang le yena. Ha o se o phamisa standard sa hao abahana le yena wa mo change o batla ye mong ya ileng hore o na le a new excitement about you and o willing ho rekela Gucci le Louis Vuitton. Because bothata ba basadi ba phelang standard se udimo ka ditjhelete tsa banna ke ntho ya hore the minute moneno a mo stopa hore ho jwale hona le ra change lifestyle ya o change monna to change monna. Thank you. Good night. So I'm I don't know. Ona lo ra change lifestyle change monna. Goodbye, doctor. Bye. Bye-bye, doctor. Family. How's the quality? Bye-bye, family. Chile ka gumu. Doctor, goodbye. Ona mutu chichile ka gumu. Atmosphere ichile. Awusa kwale show. Inga pressure. Awusa kwale. To dinka ka gona diviano no. Ngoba sa ikwala minyako. Guys, good night. Hostela nkweta. Ayisana ukupa rukwana. Good night friend. We say na musabe ana butata ka nnete. Wa mo afota. Ana butata ka nnete. Musabe wa ana butata. Bastosa. Organize na wa tata ka musabe wa ibile am compare le basadi ba bang. Wa ikwala se ga se lori. Ay God. Mamkhulu wa riti. Na ga go sa dulise. I not so mesli. You can meet. Nna excited. Le ena di jamtu. Hape ke re wa sheba mo ke bo mamba joina. So aksana difference. No ga tsamaye. And then meleta di body examples tse relevant. Kwala tlenga di botse. So How to to ala bona sa le mutu wa go no chinching ya kwale ntlenga di mkuta go kwale bana beso a re kwale ke nana le buile man le buile o buile no o buile wa bona jole pressure ya ne ya batho ba bontate re ba fidisang yona hore monna wa mangwentse ra I feel today sure no le buile bo bisho Le rena ra I feel le tala o tlo re ba mang kanti ba re la bo ndebiseng a re la bo no le nna ke re ha go kwaliweng show ke tlo ba fanda go sa tatelo kwa show no le kokela motho ga ke re le nna tala o tlo re ntwe le hlola basadi le qoqa basadi ba bang ba qoqa fihle ba jo boyfriend ka on reketse koloi ka boyfriend ka on reketse diteki tsa Gucci eng ke re ne kala o tlo re ya gona e tsala go runa bontate gore ka utla pressure o ipisa ke banna ba bang ba bua ka basadi ba bona gore ba etse nka molomo tlanga tlong khaselese sa pressure tlanga itlule kwa ha nqotela go utlule ba khotsi ba hae ba re
basadi ba bone ba ba reketse di-gush le o nana ke fila jwang nka mo nahane ha motho a ka natla ebile na sa batle le di qoqa founung o ntletse ka tsona di le raw unfiltered on my face since ke itse fela ke mo shebile ke re yo ka bona a tuza itse ke fila gore re kwaleng show re lo bona gore re rapelang jwang le nna nka molomo jole se ke ra ke botsa ene o tsebe ha tla ke go tlhoka re yo baby manka wa iposa gore ke thabelele ka ke thola ke re tu no wa mo sheba go bile o ithabetse ke batla ke go sheba le reaction ka ke mmotsa jole wena accounts o wena ke re wena ka o reng wena wa mo batla na ke re ke se ke re oh jole wena o no wena ke ntho ka ithabela wa batla na ko re oh jole ke batla o tseba lo wa regret ane maybe ka nna o fila small iwe go ja kana so ye identse for no yana mo ke ditseng tentse ke skull no no just come ke rena ke bona la joint ka re shasa emet ntsho indentse tla le monate je rile a mo ni le phone ke bele ke o di bona ise la batle ne go tla re o kola show mare ke tla le fa show yo kutla ke ku ipompa seretse pele ya ka hlemphohle show yo no but modimo re bless batho ba show ka nnete guys kuba eno tse bona le pusi ba rasta ga batle ba fana le ka bo di tender shonde tse mo ke tlo goba la bus ba ka etsa ba tla ba fana ka di tender ga ke le bule gore ba bang ba positioning e ka ha hloke eng hloka fela gore anana mo feed yo nna re baske ba mo ba dutsing teng ba du nna wa hopola maleke nna le nna ona le di-offer tse kileng ka di tloela tse kotsi ka ikgothatsa wa hopola ke di-offer tsa bo gore re ka etsa tjena sele ke wa tloa ke tloheletse di-offer jale dintho tse Genovi ha di kgutlisetse morao maka bontse gore mare a ke moloi batla go nna ke shore ke stress se o no se gore like because o tla ba re ba bone ba re tsola se ke thotse a ke ba tluane o sa ba mo accept and that moloi ga kwala bishop ga kwala moloi ba tla accept hape no ka nnete baby le nna ke ile ka tloela di-offer yo botsa seleke mara ke re kana go ditafone ne di soka di tena ne a re tsebe o tlogalla digushino nka loma motho yo nka loma motho hle yo nka loma bye 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 bye